televizija, emisija Arhiv duše. Nebojša Krstić, teološki pisac, pravoslavni publicista, geopolitički analitičar i književni kritičar. Autor knjiga Politika i obraz za vaskrs razapetog srpstva. Pobediti ili nestati, ogledi o srpskom putu i antisrpskim bespućima. Slovo i duh, pravoslavno bogostražiteljstvo i nacionalna kultura. Priređivač zbornika Pravoslavlje i politika. Autor više tekstova objavljenih u brojnim časopisima i zbornicima, prevođena na ruski, beloruski i engleski jezik. Osnovao i uređivao teološki tromesečnik Logos. Osnivač, glavni i odgovorni urednik pravoslavnog patriotskog časopisa za državotvornu obnovu srpstva Obraz. Za teološku studiju pojam Logosa kod Svetog Jovana Bogoslova, objavljen u časopisu Logos, nagrađen Svetosavskom nagradom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Pavla za 1991. godinu. Za zbornik Pravoslavlje i politika dobitnik je prve godišnje nagrade Jugoslovenskog udruženja za naučno istraživanje religije za najbolju knjigu iz oblasti religije objavljenu 1993. godine. Osnivač i predsjednik otačastvenog pokreta Obraz, koji se zalaže za duhovnu i državotvornu obnovu srpstva. Direktor Centra za istraživanje svetosavske državotvornosti. Gospodine Krstiću, dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, Bojosnaš. Pa evo na početku da pojasnimo malo neke stvari. Vi ste osnivač i predsjednik otačastvenog pokreta Obraz, koji se zalaže za duhovnu i državotvornu obnovu srpstva. Molio bih vas da nam malo to pojasnite. Pa otačastveni pokret Obraz je jedna nestranačka, tačnije nadstranačka pravoslavno-patriotska organizacija, čije su primarne namere da svedoči ove autentične istine pravoslavnog srpstva, pre svega u kontekstu svetosavske državotvornosti. Dakle, da se pokaže i u meri naših mogućnosti dokaže da je moguća jedna drugačija Srbija, Srbija koja se gradi na temeljima koje su gradili naši sveti preci. Dakle, sve ono što je sveto i čestito i milome Bogu pristupačno treba da bude uzorna situacija, odnosno uzorna vrednost i nama današnjima i naravno našim potomcima. To je najkraće rečeno primarna namera, odnosno primarni cilj postojanja otačastvenog pokreta Obraz. Kao što i samo ime pokazuje, Obraz je pokret, Obraz je otačastveni, to je otadžbinski, jer otačastvo je stara srpska reč koja pokazuje da je u pitanju zajednica ljudi koji veruju u Boga živog i istinitog, dakle u Boga Oca, Sina i Svetoga Duha, pokazuje da je moguća jedna drugačija Srbija mimo partijašenja i strančarenja, dakle mimo onih zađevica i svađa koje unose veliku pometnju, kao što vidimo u poslednjih 10 godina, najčešće bez ikakvog razloga, da mnogi ljudi mogu da se prepoznaju pre svega u duhovnom kontekstu, da mogu da budu bliski, da mogu da budu u jednom akcijnom jedinstvu, ali zbog raznih ujdurma, raznih zamešateljstva, oni se nalaze na suprotnim frontovima, političkim, to jest ideološkim. Koliko smo mi danas u ovom trenutku daleko od te vaše ideje? Pa ja mislim da mi nismo daleko u onom primarnom smislu, nismo daleko. Jer mi smo ipak potomci Svetog Save, danas je dan Svetog Save, prosvetitelja srpskog otačastva, kao što se i peva u Praparu, otačastvo svoje prosvetio jesi. Dakle, on je pre svega duhovni otac svim Srbima, ne samo onim Srbima koji su bili njegovi istorijski savremenici, nego i Srbima koji sada postoje na kraju 20. veka, odnosno na početku 21. veka, i svim Srbima koji će biti i koji će postojati u srpskoj istoriji. Sa druge strane, vi ste i tekako u pravu, mi jesmo daleko u onoj meri u kojoj smo se udaljili od onih vrednosti za koje je živeo i po kojima je živeo Sveti Sava srpski, prosvetitelj srpskog otačastva. Dakle, Sveti Sava je mera i merilo svakog Srbina i svake Srpkinje u prepoznavanju našeg života. Da vidimo koliko smo istinski dostojni da se nazovemo potomcima svetih Srba, to je da se nazovemo potomcima Svetog Save i svih svetih Nemanjića i svih onih ljudi koji su živeli za krst časni i slobodu zlatnu. Ako sagledamo situaciju u kojoj se danas nalazi Srbija, ako sagledamo odnose među ljudima, među političkim strankama, ne čini li vam se da Sveti Sava živi samo u legendi i mitu, a da je daleko od nas samih i da gotovo
u većini nas uopšte nije. Nažalost, jedan broj Srba koji je zaboravio svoj duhovni identitet, koji je zaboravio istinski priziv svog ličnog postojanja, porodičnog postojanja, društvenog, nacionalnog, državnog i opšte čovečanskog, i tekako je izložen toj opasnosti da žive na jedan neautentičan način. Dakle, da ima problema i u svojoj porodici, i u društvu, i u svemu onome što se tiče njegovog staleškog identiteta, dakle u svojoj profesiji. Sa druge strane, Bogu hvala, puno je Srba i puno je Srpkinja koji žele da budu zaista pre svega dobri ljudi i koji su shvatili da nije moguće biti dobar čovek ako nemamo izgrađen duhovni identitet, dakle ako nismo ukorenjeni, ako nismo utemeljeni na onom tlu na kojem je i stajao Sveti Sava, na onom tlu koje je on posejao svojim delima, svojim podvezima, gde je posvedočio ljubav prema Bogu i ljubav prema rodu. U toj meri, dakle, mi možemo da vidimo koliko smo daleko od Svetog Save, odnosno koliko smo daleko od Gospoda Isusa Hrista. Danas, prepodne u jednoj emisiji na Radio Beogradu, jedan intervju gde je bio gospodin Momir Vojvodić i gospodin Momir Lazić, gde smo govorili o značaju Svetosavlja danas, bilo je slično pitanje, da li Svetosavlje predstavlja neki poseban oblik hrišćanstva? Šta za Srbe znači Svetosavlje? Šta za Srbe znači Sveti Sava? Da li smo mi toliko napravili u jednom pogrešnom kontekstu legendu od Svetog Save, odnosno maltene ne do Bog napravili nekog idola? I to nije tačno. Ljudi koji imaju jednu pogrešnu perspektivu, odnosno pogrešan doživljaj hrišćanstva i Svetosavlja, oni misle da je Sveti Sava veći od Gospoda Isusa Hrista. Ali pravoslavni Srbi, dakle svetosavski Srbi, itekako dobro znaju da je Sveti Sava veliki baš zato što je bio sluga Boga živog i istinitog, zato što je bio prosvetitelj srpskog otečanstva. Dakle, Sveti Sava ne može da zamagli naš pristup ka Bogu živom i istinitom. Svetosavlje je u stvari konkretizacija pravoslavnog hrišćanstva u srpskom nacionalnom, odnosno istorijskom identitetu. Bez Svetosavlja Srbi nisu hrišćani. I ovaj izraz, ova služenica koja je po svojoj prilici došla iz jezdičke radionice Bogom blagosloveni osveštene Svetog oca Justina Popovića još pre Drugog svjetskog rata, pokazuje taj istorijski, odnosno duhovni, državotvorni, kulturotvorni identitet srpskog naroda. Pokazuje da bez Svetog Save srpska istorija bi bila možda beznačajna, nezanimljiva, u svakom slučaju ne bi bila onako plodotvorna kao što je bila zahvaljujući Svetom Savi. Vi ste i direktor Centra za istraživanje svetosavske državotvornosti. Da, to je jedna, klasično rečeno, nevladina organizacija koja se pre svega bavi izučavanjem, to jest istraživanjem svih onih aspekata svetosavske državotvornosti u raznim sektorima, odnosno sekcijama, pravoslavlje i politika, pravoslavlje i geopolitika, pravoslavlje i bezbednost, pravoslavlje i kultura, pravoslavlje i civilizacija. Dakle, sve ono što čini identitet jedne zajednice, to jest jedne nacije. Kao što znamo, razlika između naroda i nacije je u tome što je nacija državotvorni narod. I na onom tragu velikih mislilaca koji i nisu dugovali svoju misaonu potentnost hrišćanstvu, ali su ipak slutili i shvatali šta znači biti istorijski narod, odnosno šta znači biti neistorijski narod, kao što je Hegel jednom prilikom rekao. Postoje državotvorni, odnosno nedržavotvorni narodi. Ne znači da su nedržavotvorni narodi poput Cigana, Bušmana, ne znam, Slovenaca i nekih drugih manje vredni i manje značajni. Ali to znači da su državotvorni narodi odgovorni za svoju istoriju i odgovorni za one koji žive u okolini tih državotvornih naroda, odnosno njihovi susedi. To je samo pitanje odgovornosti, kao što se razlikuje odgovornost svakog pojedinca, odgovornost urednika emisije, odgovornost novinara, odgovornost snimatelja, odgovornost advokata, odgovornost kuvara. Svako ima svoju ličnu odgovornost i svako ima svoj lični priziv pred Bogom i pred ljudima. Tako i narodi imaju svoju odgovornost pred Bogom i pred ljudima, odnosno pred samim sobom. U svakom slučaju, svetosavska državotvornost pre svega mora da podrazumeva, odnosno ona i podrazumeva u onom jakom smislu taj organski duhovni kontinuitet predaka, savremenika i potomaka. Ako se jedna karika prenebregne, odnosno ako se jedna karika nasilno izostavi, bilo u pamćenju, bilo u sećanju, bilo u aktivnom, jednom delotvornom kontekstu, onda taj narod nema kontinuitet, odnosno nema istoriju. Gospodine Krstiću, Sveti Sava je bio državnik, prosvetitelj, mirotvorac, ujedinitelj. U ovom trenutku se osjećaju neke tendencije podele među našim narodima. Nimalo mudrosti. Pokušamo da poništimo i sami sebe i naše susede koji žive u drugim državama, a s kojima bi neminovno morali da podržavamo dobre odnose. Gde je ta mudrost?
Svetog Save u nama ili se ona potpuno izgubila? Gde je ta mudrost Svetog Save u nama ili se ona potpuno izgubila? Pa bojim se da je ona iščilela iz vidokruga onih ljudi koji su u prilici da tu mudrost primenjuju. Ako smo zaista svesni odgovornosti pravoslavnog srpstva, odnosno svetosavskog srpstva, onda i tekako moramo da primenjujemo sve ono što je Sveti Sava primenjivao i sve ono čemu nas je učio. A jednom je duhovito rečeno da je Sveti Sava, pored ostalog, i svetitelj, zato što je uspeo da pomiri zavađenu braću, i to braću koja su imala sukob oko vlasti. To je naravno faktička činjenica, verodostojna činjenica. On je, kao što znamo, pomirio Vukana i Stefana. I to pokazuje tu jednu veliku opasnost, jedno veliko iskušenje kada se radi o vlasti, kada se radi o vladanju. Ako se vlast i ako se vladanje na bilo kom nivou, na državnom, na lokalnom, doživi kao privilegija, a ne kao obaveza i ne kao odgovornost. Svetosavska istina o vlasti, odnosno svetosavska istina o upravljanju gradovima i državom podrazumeva da je vlast strašno i svešteno delo. Dakle, da to podrazumeva jednu veliku odgovornost pred Bogom i pred ljudima. Nije slučajno zašto su se naši sveti vladari, od svetog Stefana Nemanje, prepodobnog Simona Mirotočevog, svetog Stefana Prvovenčanog i tako dalje, potpisivali, dakle, direktno oslovljavali kao sluge Boga živog i istinitog, rab Hrista Boga. Znači, sluga Hrista Boga. On je znao da je vlast njemu data od Boga, ne samo kao privilegija, nego pre svega kao odgovornost. I ta odgovornost je pokazivana i dokazivana na mnogo načina. Uzmimo samo za primer zadužbina, uzmimo primer najvećeg srpskog državotvorca, svetog kralja Milutina, koji je za 40 godina svoje vladavine podigao 40 manastira. Svake godine je jedan manastir podizao kao zadužbinu. Dakle, i za svoju dušu, ali i za korist svog otačanstva. Zašto? Zato što je znao koliko je iskušenje jednog vladara. Da vrlo lako može da se zloupotrebi vlast, da vrlo lako može da se isklizne iz te odgovornosti za svoje državljane, odnosno za svoje podanike, koji nisu podanici u onom smislu da oni trebaju da budu objekat nekih represalija, nekog nasilja, nego su podanici u smislu da se pokazuje i da se svedoči ljubav za državljane, odnosno za građane u toj konkretnoj zajednici. I mnoštve primjera iz naše svetosavske istorije, koliko smo mi pokazivali i dokazivali direktno na delu šta znači ljubav prema različitim pripadnicima Kraljevine Srbije u vreme, recimo, svetog kralja Milutina ili u vreme cara Dušana, kada su rimokatolici imali prava da ispovedaju svoj kult, odnosno da ispovedaju svoju veru, ali nisu smeli da nasilno nameću pravoslavnim Srbima svoju veru. Dakle, treba poštovati tuđi identitet, ali ne dozvoliti da taj drugi ugrozi naš identitet. I to je jedna organska ravnoteža koja treba da bude obrazac i primjer i nama današnjima, pogotovo onima koji imaju pretenzije i koji žele da budu državnici, odnosno da budu političari. I takođe, u kontekstu pravoslavne politike, odnosno pravoslavne politikologije, treba imati u vidu da političar, ako želi da bude istinski političar sa krstom, kako kaže sveti vladika Nikola Velimirović, dakle političar sa poštenjem, ali patriotskim poštenjem, on mora da ispunjava 3 momenta, 3 uslova. Mora da ima pravi, odnosno zdravi duhovni identitet, to je pravoslavno blagoverje, to je vera u Boga živog i istinitog. Mora da ima državotvornu prisebnost i mora da ima otadžbinstvu, odnosno otadžbinsku odgovornost. Ako jedna od ovih karika, odnosno jedan od ovih momenata nije na delu, njegov politički, odnosno državnički identitet će biti na klimavim nogama. Imaju li naši političari sve te elemente o kojima ste govorili? Pa, nažalost, uglavnom oskudevaju. Neko ima neke, neko, ja koliko znam, niko nema sve ispunjeno. Što ne znači da neće imati, ali to je, dakle, jedan obrazac, jedna zadatost, bar nekim drugim naraštajima koji će doći, jer ne završava se istorija srpstva sa nama današnjima. Dakle, mi trebamo da ostavimo, da otvorimo prostor pokolenjima koji će doći iza nas, da bi im bilo lakše, da bi iskorenili, odnosno da bi ispravili one zablude kojima smo mi robovali, da bi rasteretili one teškoće koje smo mi morali da nosimo, a nismo mogli da ih podnesemo. Sveti Sava je bio i ujedinitelj. Danas je sve više tendencija da ponovo počinjemo da se delimo. Nažalost, delimo se na patriote i izdajnike. Nažalost, to je jedna kobna situacija, svojevrsni usud srpstva u novijoj istoriji. Kad kažem novija istorija, onda mislim na poslednjih 2 veka, možda malo i više, oko 250 godina, takozvani period moderne. I nije slučajno zašto je u drugoj polovini prošlog veka došlo do reartikulacije, odnosno reinterpretacije
srpskog grba 4 ocila, kao one sintagme samo sloga Srbina spasava. Zato što je već tada pokazano da je potrebna sloga pravoslavnog srpstva. I nije slučajno zašto je tada nastala i ona izreka, maltene poslovica, 2 Srbina 3 partije, odnosno 5 Srbina 12 partija. Jer u odsustvu jednog istinskog smirenja, jednog istinskog prepoznavanja drugog kao kompetentnijeg za neku oblast, odnosno za neki problem, u odsustvu svega toga mi dolazimo do situacije u kojoj se sada nalazimo. Da svako misli da je kompetentan za bilo šta, da svako misli da je Bogom dan da se bavi i politikom i državničkim poslovima, da svako misli da je Bogom dan da bude usrećitelj srpskog naroda, a nažalost vrlo često se radi o tome da je odsustvo ove energije itekako pokazatelj jednog velikog štetočinstva. Kao čovjek koji je završio Bogoslovni institut, kao teološki publicista, geopolitički analitičar, smatrate li da je reč patriotizam dosta potrošena? Pa jeste, mi moramo da se suočimo sa tom poražavajućom činjenicom da je i reč patriotizam i mnoge druge reči koje su itekako značajne i itekako sadržajne jednom pogrešnom upotrebom, jednim pogrešnim kontekstom, odnosno jednim pogrešnim načinom interpretacije svega toga i pre svega pogrešnim načinom artikulacije u jednom akcionom kontekstu dovela da mnogi odmahuju rukom kada se pomene patriotizam, kada se pomene rodoljublje ili se gade od svega toga, ali mi ne smemo da bežimo od toga. Mi moramo da svedočimo istinski patriotizam, mi moramo da svedočimo istinsku politiku, moramo da svedočimo istinsko rodoljublje i istinsko bogoljublje. Kao što je istinsko bogoljublje u pravoslavnoj veri, tako istinsko rodoljublje jeste svetosavsko rodoljublje. Kao što kaže sveti vladika Nikola Velimirović, koji je najbolji tumač Svetog Save, recimo u njegovom čuvenom tekstu Nacionalizam Svetog Save, on pokazuje da nacionalizam Svetog Save jeste i evanđelski nacionalizam, artikulacija identiteta jedne nacije, koji uopšte nema veze sa šovinizmom. Šovinizam je jedna egomanijakalna isključivost jedne nacije, primjer Hrvata, koji svoj nacionalni identitet grade na mržnji spram druge nacije, u ovom konkretnom slučaju, nažalost, mržnji spram Srba. Govorim u globalu. A nacionalizam je artikulacija nacionalnog identiteta na pravi domaćinski način. Iako sveti vladika Nikola Velimirović, za kojeg sveti otac Justin Popović kaže da je najveći Srbin posle Svetoga Save, u duhovnom smislu, dakle najveći, ne u onom u smislu busanja u grudi, kao što se danas, nažalost, podrazumeva takmičenje u tome ko je veći, ko je bolji Srbin. Mi trebamo da se takmičimo u tome ko je u duhovnom smislu snažniji, u duhovnom smislu korisniji. Jer bez duhovnog identiteta, bez duhovne platforme, bez duhovnog temelja, politika će biti neuspešna, bit će partijašenje, strančarenje, to je politikansko sektašenje. Ekonomija će biti pljačkaška, kultura će biti podkultura, odnosno pseudokultura, civilizacija će biti simulacija svega onoga što je uvezeno, odnosno importovano iz jednog drugog civilizacijskog konteksta i nikad ne može da se primeni u konkretnom istorijskom, odnosno geopolitičkom kontekstu. Dakle, treba upoznati temelje na kojima su stajali naši preci, ne zbog nekog anahronizma kao jednog mrtvog pokušaja da se živi tuđim životima. Ne, nego da se ta snaga, odnosno ta svežina primeni u našem životu i da se ta svežina daruje, odnosno prenese potomcima u tom jednom organskom kontinuitetu. I patriotizam, pre svega, kao grčka, jedan grecizam koji je ušao u sve evropske jezike, pokazuje da se radi o ljubavi prema otačanstvu, odnosno ljubavi prema otadžbini. Nije slučajno zašto je u srednjovekovnom srpskom jeziku, dakle u starosrpskom jeziku, postojala jedna predivna složenica koja se vrlo često koristila, naročito kada su se imenovali sveti srpski vladari i svi oni sveti Srbi koji su zaista znali šta znači duhovni identitet, a to je složenica otačastvo ljublje, odnosno otadžbino ljublje, ljubav prema otačanstvu. U pravoslavnoj politikologiji postoji jasna razlika između rodoljublja i otačastvo ljublja, kao što postoji jasna razlika između države i otačastva. Evo, jedan primer samo. Sveti kralj Milutin, kada je postao vladar, on kaže i primih skiptar države otačastva. Znači, država je nešto drugo, jedna drugačija politička, geopolitička stvarnost od otačastva. Otačastvo nije samo zemlja naših otaca. Otačastvo je pre svega konkretizacija jednog živog bogoljublja i jednog živog rodoljublja. Jedna organska sprega, jedna organska sinteza bogoljublja i rodoljublja. Otačastvo je, dakle, zemlja naših otaca u geopolitičkom smislu, ali u duhovnom smislu, dakle, u smislu jedne duhovne vertikale, to je ispovedanje vere u Boga Oca. I nije slučajno, dakle, zašto su došle kasnije u prošlom veku
došlo do zloupotrebe izraza patriotizam, odnosno uvođenja izraza nacionalizam, a zaborav izraza otadžbinoljublje. I to je, na primjer, jedan od zadataka sa kojim moramo da se suočimo i da se sretnemo ako želimo da izvršimo dekontaminaciju, ali pravu dekontaminaciju svega onoga što nije autentično u našem životu i naravno da se suočimo i da se sretnemo ako želimo da izvršimo dekontaminaciju, ali pravu dekontaminaciju svega onoga što nije autentično u našem životu i naravno u našoj terminologiji. I ne treba nikad bežati od nekih izraza koji su zloupotrebljeni. I tekako je patriotizam zloupotrebljen, i tekako je i Kosovo zloupotrebljeno kao reč. Evo, uzmimo samo patriotske igrarije, odnosno pseudopatriotske igrarije nekih pesnika, recimo Bećkovića, koji kaže Kosovo je najskuplja srpska reč. A šta je onda Metohija? Kosovo je jedan poseban geopolitički entitet u otadžbinskog prostoru pravoslavnog srpstva. Metohija je takođe jedan poseban entitet. Stara Srbija je sinteza Metohije i Kosova. Dakle, ne možemo govoriti ovo je najskuplja reč, ovo nije najskuplja reč, ovo je manje skupa reč, ovo je manje vredna reč. Treba konkretno pokazati šta znači ta reč, odnosno šta imenuje ta stvarnost koja stoji iza pomenute reči. I ako bismo nabrajali ove primere, odnosno imenovali primere zloupotrebi patriotizma i svetosavlja i rodoljublja i politike i poštenja, zaista bi nam bilo potrebno mnogo sati. Da li je zloupotreba reči patriotizam najskuplja reč, zloupotreba patriotizma nacije na neki način i nedostatak mudrosti isprovocirala bombardovanje NATO-a Srbije? Ili su to neki po vama sasvim drugi uzroci? Pitam vas zato što se bavite i geopolitičkom analizom. Pa geopolitika kao jedna posebna naučna disciplina, odnosno poseban oblik politikološkog promišljanja političke stvarnosti. Po nekim teoretičarima ona je u stvari interdisciplinarna pojava, odnosno interdisciplinarni fenomen. Nažalost, puno je bilo zapostavljeno na našem podneblju. Pokazuje da u ovom poslednjem ratu nije bilo pitanje samo provokacija, odnosno iritiranje naših neprijatelja ili neistomišljenika, da se ipak radi o nekim mnogo višim interesima koji već spadaju u domen kriptopolitike, tačnije kriptopolitikologije, odnosno konspirologije. Konspirologija je teorija o zakulisnim političkim teorijama, odnosno zakulisnim političkim radnjama. Kriptopolitikologija je oblast, odnosno disciplina koja se bavi kriptopolitikom. Nije svaka politika transparentna, odnosno dostupna uvidu potpune javnosti. I tekako postoje razne zakulisne radnje. Zakulisne radnje, ja nisam pristalica upotrebe sintagme teorija zavere. Kada se to kaže, onda se u jednoj rečenici obavi posao, stavi se rečenica u fioku i odradili smo. To nije ni korisno, niti je tačno. Treba koristiti, dakle, jednu neumoljivu aparaturu, pokazivati, razobličavati šta je posledica, odnosno šta je uzrok konkretnog problema, odnosno konkretnog fenomena. Zaista teško je odupreti se faktima, činjenicama da je satanizacija pravoslavnog srpstva mnogo ranije počela nego krajem prošle godine, odnosno početkom prošle godine ili krajem pretprošle godine. Uzmimo samo primer rečenice Davida Gomperta, savjetnika ondašnjeg američkog predsjednika za nacionalnu bezbednost Georgea Busha, koji kaže Srbi su virus koji treba uništiti. Uzmimo za primer rečenicu Richarda Holbrooka, koji kaže 1995. godine Srbi su, sad neka oproste naši gledalci zbog doslovnog citiranja, Srbi su narod govnjivih ubica. Ipak takva terminologija ne priliči i ne pristoji takvim političarima, odnosno takvim ljudima koji pretenduju da diplomatskim sredstvima rešavaju probleme u zoni takozvanih interesa Sjedinjenih Američkih Država. Evo, samo jedan mali pokazatelj da stvari itekako nisu crno-bele kao što mogu izgledati u raznoj ostrašćenosti kada se radi o etiketiranju izdajnika, odnosno etiketiranju takozvanih patriota. Primer najtiražnijeg političkog nedeljnika u svetu, to je časopis Newsweek, 12. oktober 1998. godine. Sećamo se tog perioda kada je došlo do velike kampanje, odnosno nagoveštaja bombardovanja Srbije i Crne Gore. I na naslovnoj strani najava specijalnog temata, special report o Kosovu, o tobožnim masakrima
Srba nad Albancima. Da. I ovde je izrečena jedna od najmonstruoznijih rečenica ikada u istoriji. Evo, ja mislim da kamera to može da... Da, imamo to na ekranu. Da. Serbia, Europe's outlaw nation. Znači, Srbija, razbojnička nacija Evrope. To jest, doslovce kada se prevede, Srbija, nacija koja stoji izvan svih evropskih zakona. I onda jedna fotomontaža o navodnom masakru albanske bebe, najava rata do masakra koji navodno Srbi trebaju da vode. Zaista, ovde se radi o rasizmu novog svetskog poretka, o srbofobiji, tačnije pravoslavofobiji. Dakle, moramo da vidimo, moramo da sagledamo sve dimenzije globalne pojave srbofobije, odnosno hristofobije, pravoslavofobije i u Sjedinjenim Američkim Državama i uopšte u Zapadnoj Evropi koja je postala jedna kolonija Sjedinjenih Američkih Država. Evo jedan primer, pre nekoliko dana smo mogli da pročitamo u raznim agencijskim vestima, neki su već ranije bili u prilici da vide u stranoj štampi. Britanski laboristi, dakle vladajuća politička organizacija, Antony Blaira, su odlučili da više ne potpisuju zvanične dokumente, dakle da ne datiraju dokumente onim viševekovnim uvreženim oblikom datiranja leta gospodnjeg, Anno Domini. Oni su to izbacili i uveli su izraz zajednička era. Dakle, njima smeta pominjanje Dominusa, to je gospoda, oni hoće jedan neutralni izraz, da ne bi navodno vređali nehrišćanske narode i nehrišćanske državljane u Velikoj Britaniji. Pre toga je u Sjedinjenim Američkim Državama došlo do zabrane javnog čestitanja Božića rečenicom Merry Christmas, srećan Božić. Uveli su izraz srećan praznik. Dakle, radi se o jednoj antihrišćanskoj tendenciji koja pokazuje svoje pravo lice u kontekstu kriptopolitikologije, odnosno konspirologije. A utemeljenje ovih fenomena je u jednoj zloduhovnoj dimenziji, koja ima veze sa satanizmom. Takođe, teško je odupreti se ovakvim podacima koje nije uradio ni jedan fanatični Srbin ili fanatični pravoslavni fundamentalista, navodno, već je fotografija koju je snimila agencija Reuters, najveća agencija u svetu. To je fotografija sadašnjeg američkog predsjednika Williama Clintona sa jednog skupa gde on upućuje satanistički pozdrav. Ispružena ruka sa vijenim srednjim prstima, ispruženim palcem i malim prstom. To je pozdrav satanista. Ta fotografija je kasnije mogla da bude povučena. Nije smela da se emituje, odnosno nije smela da se distribuira. Potpis fotografa, agencija Reuters, časopis je iz Švajcarske, Tages-Anzeiger, 3. oktobar 1996. godine, crno na belo. Kao što znamo, Bill Clinton je takođe pokazivao svoje antihrišćanske tendencije, odnosno pokazivao je da želi da bude ne samo globalni vladar sveta u geopolitičkom kontekstu, nego da želi da bude i hronokrator, dakle vladar vremena. Evo, 3. nedelje decembra meseca prošle godine, u intervju u američkoj TV stanici CBS, on je izjavio, bez obzira što svi stručnjaci tvrde, i naravno u pravu su, da 3. milenijum počinje 2001. godine, a ne 2000. Kaže, mi ćemo ipak proslaviti početak 3. milenijuma 2000. godine, zato što to narod želi i to je u stvari demokratija. Dakle, jedno bezočno igranje i terminima, i vremenom, i geopolitičkim, i hronopolitičkim interesima. To je jedna posebna disciplina, odnosno jedna posebna pojava, odnosno jedan poseban fenomen hronopolitike. I sada se pokazuje da ta hronopolitika itekako ima konsekvenci kada su u pitanju ne samo mi, nego svi narodi koji žele da očuvaju svoje identitete. Ovde se ne radi o jednom bahatom prkošenju čitavog naroda. Naravno, ima pojedinačnih ekscesa i pojedinačnih incidenata, ali mala Milica Rakić na noši u Batajnici nije prkosila ni Obratove, ni Clintonu, ni Kuku, ni Blairu, ni Šrederu, nikom od njih nije prkosila. Oni putnici u Niš ekspresovom autobusu koji su sprženi, nikom nisu prkosili. Oni putnici u Grdeličkoj klisuri takođe nikom nisu prkosili. Ona litijska povorka na dan Trojice, odnosno Silaska Svetog Duha, veliki hrišćanski praznik, nikom nisu prkosili na Varvarinskom mostu. Onaj sveštenik kojem je glava odsečena, glavonosac, sveštenomučenik koji je izgubio svoj život u toj litijskoj povorci, on nikom nije prkosio. Glavonosac, sveštenomučenik koji je izgubio svoj život u toj litijskoj povorci, on nikom nije prkosio. Dakle, treba jasno razlikovati zloupotrebu pravoslavnog patriotizma i zloupotrebu svih onih energija koje podrazumevaju
pokušaj jednog naroda da odbrani svoj goli opstanak, odnosno goli identitet. I to je jedna veoma zakuvana, odnosno jedna veoma oštra granica sa koje čovjek vrlo lako može da sklizne ako nije lišen političke ostrošćenosti, da lako lepe etikete svojim političkim neistomišljenicima, ne želeći uopšte da razume šta je njih nagnalo da drugačije procenjuju, odnosno da drugačije interpretiraju konkretnu situaciju. I to je u stvari taj najveći problem sa kojim se srpstvo suočava kad je u pitanju politički kontekst, to je politikansko etiketiranje, odnosno partijašenje i strančarenje. Politika podrazumeva pre svega odgovornost, javnu odgovornost za zajednicu, odgovornost za poslove u zajednici. Ako je istinska politika, dakle ako je politika u onom smislu kako su je i stari Grci i svi narodi u istorijskom kontinuitetu doživljavali na pravi način. Dakle, da bude politika sa odgovornošću. Ako nije odgovorna, onda je to samo jedno beskrupulozno pljačkanje, odnosno beskrupulozno traženje privilegija, traženje raznih beneficija i svega onoga što nema veze sa odgovornošću za poslove zajednice. Jer kao što znamo, i po rečima jednog najvećih mislilaca antike, stare Grčke, Aristotela, čovek je političko biće, dakle biće koje mora da živi u zajednici. To podrazumeva, dakle nije on politička životinja, kako se to obično prevodi. On je političko biće zato što mora da živi u zajednici. Nemoguće je postojanje čoveka izvan zajednice. I kao što kaže jedan veliki svetitelj koji je pisao na latinskom jeziku, kaže unus Christianus nullus Christianus. Jedan hrišćanin znači ni jedan hrišćanin. Nemoguće je biti hrišćanin izvan zajednice. To je taj problem, odnosno pitanje sabornosti. To je ono što nedostaje Zapadu koji je izgubio svoj duhovni identitet. Pravoslavni Srbi i uopšte pravoslavni Rusi, pravoslavni narodi i svi pravoslavni ljudi u svetu nemaju ništa protiv Zapada, nemaju ništa protiv Evrope. Kako bismo mogli da imamo nešto protiv Evrope, protiv Zapada, mi čiji su vladari bili veoma cenjeni, veoma uvažavani u vreme svetorodne dinastije Nemanjića, pa i kasnije. Setimo se samo svetog despota Stefana Lazarevića, sina svetog kneza Lazara. On je bio toliko cenjen i toliko uvažavan u ondašnjoj Evropi. On je bio pripadnik jednog viteškog reda kojeg je ustanovio ondašnji ugarski kralj Zigmund, odnosno Žigmund, po jednom drugačijem izgovoru. U tom viteškom redu je bila čast, bila je prestiž ondašnjim vitezovima da ih sveti despot Stefan Lazarević uvede u viteški red. U to vreme su vitezovi despota Stefana Lazarevića pobeđivali na viteškim turnirima. Dakle, mi se nismo bojali konkurencije, odnosno nismo se bojali suseda, nismo se bojali Zapada i nismo se bojali Zapadne Evrope, nego smo želeli da primenimo ono što je dobro, jer sve što je dobro od Boga je, ako je istinski dobro, a ono što nije dobro, to može da bude, da ima i srpsko poreklo i rusko poreklo, nije dobro i neće biti korisno pre svega ni Srbima ni Rusima. I zato treba uvek imati u vidu ono što o Evropi govore oni koji Evropom vladaju. Pa evo uzimo ovaj nedavni primer. Zalaganje brojnih političkih organizacija da se ublaže sankcije, odnosno da se ukinu sankcije na letove jatovih aviona, da se ukine embargo na uvoz nafte i mi vidimo šta se desilo. Da Sjedinjene Američke Države zabranjuju, odnosno instrumentalizuju Veliku Britaniju i Holandiju i 13 evropskih zemalja, članica Evropske unije, nemaju nikakvog prava, njihovi glasovi nemaju nikakve delotvornosti na tom ministarskom savjetu. To pokazuje da u stvari Evropa za sada jeste, to je zaista žalosno, pre svega za nas, zato što smo i deo Evrope. Mi ne živimo na Melmaku ili mi ne živimo na Marsu ili na nekoj drugoj planeti. Mi živimo u Evropi, mi smo u stvari deo Balkana i organski deo Evrope. Pokazuje da je Zbignjev Bžežinski, jedan od najvećih teoretičara američkog hegemonizma i ondašnji savjetnik jednog američkog predsjednika za nacionalnu bezbednost, jedan od direktora trilateralne komisije, kaže neposredno posle okončanja ovog poslednjeg rata, posle 10. juna prošle godine, u jednom intervju u jednom beogradskom nedeljniku, kaže, Evropa nije američki partner. Evropa je još uvek američki protektorat. I kada ovaj voditelj, odnosno novinar pita Bžežinskog, kaže, pa a šta vi mislite kako će reagovati evropski državnici zbog ovog? Kaže, šta se to mene tiče? Oni trebaju da preispitaju zašto su to i zašto su sebe doveli u takvu poziciju. Dakle, takvi umovi, takvi monstruozni umovi, kad kažem monstruozni ne mislim u aksiološkom smislu, nego mislim pre svega u jednom delotvornom smislu, kao što je Bžežinski, kao što je Samuel Huntington, kao što je Francis Fukuyama, kao što je Paul Kennedy, kao što su mnogi teoretičari globalizma, odnosno analitičari geopolitičkih strateških interesa Sjedinjenih Američkih Država, su zaista nepristrasni. Oni rade u službi svoje vlade, odnosno u službi svoje države,
i žele da njihova država dominira čitavim svetom. Evo, poslednja knjiga Zbignjeva Bžežinskog, koja je prevedena na prošlogodišnjem sajmu se pojavila, Cid iz Podgorice je objavio tu knjigu, Velika šahovska tabla, američki primat i njegovi geostrateški interesi. Čitava knjiga je intonirana u tom pravcu da se pokaže, odnosno da se onemogući stvaranje protivteže na evroazijskom kontinentu koja će istisnuti primat, geostrateški primat Sjedinjenih Američkih Država sa evroazijskog kontinenta. A to je stara istina, geopolitička i naravno istorijska, da onaj ko drži Evroaziju, odnosno ko drži središte evroazijskog kontinenta, taj vlada svetom. Zato Sjedinjene Američke Države itekako ima interesa da Rusija bude slaba, da Kina bude slaba. Mi ne moramo da budemo uopšte oduševljeni sticanjem geopolitičke, geostrateške, geovojne samosvesti Kine ili Rusije ili Indije. Ali to je faktičko stanje. Dakle, geopolitička samosvest Indije i Kine se itekako pokazuje na delu i to je dobro zato što se stvara jedan drugačiji svet. Stvara se jedan drugačiji svet koji treba da razbije tu zabludu koja je opasna i za te narode koji su nosioci te zablude, pre svega za zapadne Evropljane koji trebaju da se oslobode, da ne budu deo američkog protektorata, da ne budu deo ne evropske Evrope, nego da budu istinski građani istinske evropske Evrope, to jest evroazijske Evrope, kao što su njihovi preci bili do 11. veka, pa i nešto kasnije. To sticanje geopolitičke samosvesti Evrope se odvija, odnosno mora da se odvije u kontekstu otrzanja, odnosno izlaska iz tog opasnog zagrljaja, to jest okova koje su im namenili i nametnuli stratezi Sjedinjenih Američkih Država. Tu nema nikakvih ujdurma, tu nema nikakve pristrasnosti, to su faktički pokazatelji, odnosno to su činjenice koje trebaju nas da navedu da se zamislimo. Nas koji smo mali narod, mi zaista jesmo maloljudni, mi trebamo da budemo veliki u duhovnom smislu, da budemo duhovno jaki, da pokažemo ono što je govorio general Nedić za vreme Drugog svjetskog rata. Kaže, u sukobu dveju velikih sila treba se uvek skloniti, ako postoji manevarski prostor da se sklonimo. Ili jedna indijska poslovica, kada se slonovi tuku, uvek strada trava. Eto, to je ta mudrost koju su pokazivali neki političari, neki državnici u 20. veku, ali nažalost nije bilo sluha za tu njihovu mudrost koja je bila na tragu onog autentičnog svetosavskog, geopolitičkog i državotvornog interesa. Ko u stvari, gospodine Krstiću, onda vlada svetom? Vladari iz senke, nama nepoznati i nedodirljivi? Pa mi trebamo uvek da imamo u vidu ono što kaže Sveto pismo kao reč Božja, to jest Evanđelje, da je knez, to jest vladar ovog sveta Satana. Takođe trebamo da imamo u vidu da ovaj svet sav u zlu leži. Dakle, da je problem zla nešto što nadilazi naš susret sa bolom na zubarskoj stolici ili posle kotina ili neka patnja usled neuzvraćene ljubavi. Da je zlo mnogo strašnije i mnogo zlokobnije i mnogo zlogukije nego što se nama čini. Da zlo itekako ima svoje opasno lice i kada je u pitanju politika, odnosno geopolitika. Ja nisam pristalica te priče o vladarima iz senke, mi možemo da je pustimo u upotrebu, ne mislim ovde i sada, nego u svakoj prilici, ali time nećemo rešiti nijedan problem. I imenovanjem raznih saveta za spoljne poslove iz trilaterala, Bilderberga i tako dalje, sve je to zanimljivo i sve to može da bude jedna zanimljiva emisija, odnosno jedna zanimljiva knjiga. Ali to treba razgrnuti i videti da uvek iza toga stoji jedna zloduhovna komponenta, da uvek iza toga stoji jedna borba protiv časnog krsta, da uvek stoji borba protiv prave vere, da je to sukob, kako je jednom prilikom jedan naš vladika lepo rekao u jednom svom tekstu, a pre toga u jednoj svojoj propovedi, to je borba pentagrama protiv časnog krsta. Mi smo u prilici da se odreknemo crvenog pentagrama koji je simbol bolševizma, odnosno komunizma, crvenog satanizma. Ali bojim se da je velika opasnost ako prigrlimo beli, odnosno žuti pentagram, koji ne priznaje identitete onih naroda, odnosno onih nacija koji žele da sačuvaju svoj duhovni identitet, koji žele da sačuvaju svoj geopolitički identitet, koji žele da budu svoji na svome. Dakle, jedno je primeniti sve ono što je dobro i ono što je valjano, a drugo je odreći se svog identiteta. Evo jedan primer već pomenutog Samuela Huntingtona, profesora na Harvardskom univerzitetu, jednog od najvećih i najznačajnijih geopolitičkih mislilaca. On je poznat sa onom čuvenom tezom, čuvenom knjigom o sukobu, odnosno sudaru civilizacija, koji je u nemačkim novinama 94. ili 95. godine, u jednom nedeljniku, izrekao jednu veoma indikativnu rečenicu koja opisuje situaciju pravoslavlja u Evropi.
On kaže, tamo gde počinje pravoslavlje, ovo je citat, tamo gde počinje pravoslavlje, tu prestaje Evropa, pravoslavlje u Evropi. On kaže, tamo gde počinje pravoslavlje, ovo je citat, tamo gde počinje pravoslavlje, tu prestaje Evropa. I evo vidimo da, recimo, vaseljenski patrijarh Vartolomej je u poslednje vreme vrlo često ukazivao na opasnost ove izreke, koja je postala maltene jedno pravilo u ophođenju evropskih, odnosno zapadnoevropskih političara spram pravoslavnih naroda. Jedan od austrijskih ministara je nekoliko puta izgovarao kao svoju ovu rečenicu Samuela Huntingtona. Tamo gde je pravoslavlje, do Drine, tu više nije Evropa. To naravno da nije tačno, to je jedna stara zabluda. Dakle, to je zabluda iza koje stoje... Oprosti, ako se dobro sećam, mislim da je rekao i gde su granice sa muslimanskim svetom i da tu isto prestaje Evropa. Jeste, oni su naravno i muslimane ne doživljavaju nečim što je poželjno. Sad postoji jedan drugi nivo problema. Sad, otkud toliki broj muslimana u zapadnoevropskim zemljama? Otkud toliko prisustvo muslimana u Francuskoj? Recimo 4 miliona muslimana živi u Francuskoj. 3,5 miliona je u Nemačkoj. Oko milion muslimana je u Italiji. I nekoliko stotina hiljada u nekim drugim zemljama. To je zaista veliki broj. To je jedan korpus separatom u državotvornom, odnosno geopolitičkom tkivu tih nacija, odnosno tih država. Jedna velika opasnost. Postoji jedna veoma značajna studija koju trebamo da imamo bar u vidu ili da je obavezno apsolviramo. To je knjiga Aleksandra Delvala, jednog od najvećih geopolitičkih mislilaca savremene Francuske. Bogu hvala, ona je prevedena takođe na srpski jezik, može da se vrlo lako nađe. Naslov je Sjedinjene Američke Države i islamizam, alijansa protiv Evrope. Dakle, ta sprega islamskog fundamentalizma i američkog hegemonizma kao pseudoimperializma je veoma delotvorna i veoma opasna. Amerika će uvek koketirati sa islamskim fundamentalizmom kada je u pitanju slabljenja Evrope. Zato će ona insistirati na ljudskim pravima kada se radi o evroremetilačkim faktorima kao što su muslimani, kao što su ove razne manjine koje su u stvari remetilačke u zdravom društvu, recimo homoseksualci, narkomani, pedofili i sve ono što je zaista bolesno. Ne može nikad niko da nas ubedi, da nas uveri da su ljudska prava, da je problem ljudskih prava da je problem homoseksualaca. A evo, nažalost, mi smo svedoci da čak i kod nas se i tekako maltene iz dana u dan govori o jednom zaista nemilom događaju, internom obračunu dvojice homoseksualaca, Dejana Nebrigića i još jednog njegovog Pančevca koji ga je zadavio gajtanom. Vi znate za taj slučaj. Čuo se. Dejan Nebrigić je bio gej aktivista, odnosno predsednik udruženja homoseksualaca Arkadija. I u jednim novinama, dnevnim novinama, mislim da se danas zove, su neprestano objavljivali tekstove kako je to skandal, kako maltene danas treba bombardovati zbog toga što je došlo do ubistva jednog gej aktiviste. Njega niko nije ubio ga je njegov ljubimac sa kojim se družio 2 godine. A pritom niko ne govori da je Dejan Nebrigić bio narkodiler, da je dilovao drogu. Pritom niko ne govori da je Dejan Nebrigić 14, odnosno 16 godina tukao svoju majku. To je besomučno, od 14. godina, on ima 30 godina kada je ubijen. Dakle, ne može se zloupotrebljavati nešto što je nakazno, nešto što spada u domen protiv prirodnog bluda, kao pravne kategorije, koja ima svoje krivične posledice, da se to nameće kao problem ljudskih prava, a da se pritom gubi iz vida da postoji mnogo problema koje treba rešiti ovde i sada. Problemi konkretnih ljudi koji nisu polno perverzni ili koji nisu oboleli, koji nisu zloupotrebili pre svega svoje živote i naravno živote ostalih ljudi. Eto, to je primer jedne poluge koju Amerika vrlo vešto koristi kada treba da raslabi identitete zapadnoevropskih zemalja. Britanska armija je nedavno dobila upozorenje, odnosno dobila je odluku Evropskog suda za ljudska prava, odnosno za prava manjina, da mora da vrati nekoliko oficira homoseksualaca koje su isterali iz britanske armije. Ministarstvo odbrane je dobilo direktivu i prosledilo je britanskoj armiji. Iako 99% britanskih oficira ne želi da imaju homoseksualce u svojim redovima. To je opasnost koja na prvi pogled može da izgleda trivialna, marginalna, efemerna, ali ko je mogao da zamisli do pre nekoliko godina da će se toliko pažnje pridavati homoseksualcima, da će se toliko pažnje pridavati raznim polno perverznim manjinama koje trebaju da se predstave kao normalne. Nikada ne možemo da se složimo da brakovi istopolnih imaju isto pravnu važnost kao brakovi heteroseksualaca. Iako na sve to dodamo pojavu velikog broja sekti na ovom prostoru,
koliko ta devijanta na ponašanje i sektašenje uništavaju duhovnost srpskog naroda. Naravno, to je veoma značajna konstatacija i jedan veoma veliki problem kada je u pitanju broj sekti na našem podneblju. Na našem podneblju po svoj prilici ima preko 200 i nešto raznih organizacija koje možemo da podvedemo pod kategoriju verskih sekti. Da li se radi o kultovima, denominacijama ili ovde sada to nije primarno. To su pre svega one grupe koje u ime svojih verskih sloboda ugrožavaju živote, odnosno ugrožavaju identitete drugih ljudi. Jer šta je nego krivična kategorija, odnosno bezbednosna kategorija kada jedan čovek u Negotinskoj krajini pre nekoliko godina zabranjuje da njegov sin na operacionom stolu primi infuziju posle jedne benigne operacije i taj mladi izgubi život. Zato što njegova sekta, to je sekta Jehovinih svedoka, odnosno Jehovista, zabranjuje upotrebu, odnosno primanje tuđe krvi po svom nakaznom lažnom hrišćanskom učenju. Šta je drugo nego problem ugrožavanja identiteta i života drugih ljudi, primer onog ubistva, one dve nesrećne devojčice koje su imale nepunih 19 godina, pre nekoliko godina kada su ubile baku jedne od njih, Marija i Nataša, sa 133 uboda nožem skakavcem. Pre toga su pokušavale da izvedu ritualno ubistvo praveći one vudu lutkice, naravno one nisu bile u prilici da tako nešto urade, pa su onda morale da izvedu klasično ubistvo. Šta je drugo nego ugrožavanje identiteta i ugrožavanje bezbednosti, skrnavljanje groblja u Smederevskoj Palanci pre nekoliko godina. Šta je drugo nego skrnavljanje groblja u Staroj Pazovi, to groblje protestanata, Slovaka. Dakle, ne radi se samo o ugrožavanju pravoslavnog identiteta ovde i sada, nego se ugrožavaju identiteti onih tradicionalnih konfesija, onih kulturotvornih konfesija. I moramo da pravimo jasnu razliku između jehovista, pentekostalaca, mormona, adventista ili subotara i onih tradicionalnih takozvanih protestanata, koji opet imaju jednu kulturotvornu komponentu. Kako mogu sajentolozi, na primjer, ili ovi jehovisti, da imaju ista prava ovde i sada u ime verskih sloboda? To nije moguće. Mislim, moguće je u jednom nakaznom sistemu vrednosti. I zato sve zemlje koje su se suočile na zapadu sa problemom verskih sekti u punoti jedne stravične opasnosti, imamo, na primjer, Nemačku, koja je jedva uspela da prepozna i da isključi iz svojih državnih struktura pripadnike sajentološke takozvane crkve, odnosno sajentološke sekte. Jedna od najopasnijih, najtotalitarnijih, najdestruktivnijih verskih sekti. Pa šta je drugo nego ugrožavanje bezbednosti, primer one japanske sekte Aum Shinrikyo. Marta 1995. godine su izvršili klasičnu terorističku akciju. Bacili su otrovni gas sarin. A oni su postojali kao politička organizacija u Japanu. Oni su se kandidovali na izborima u Japanu, nisu dobili izbore i onda su primenili teroristički akt. Bacili su otrov. 20 i nešto mrtvih ljudi i oko 6.000, oko 5.500 ili oko 6.000 trajnih invalida. Šta je drugo nego zloupotreba političkih sloboda i verskih sloboda i ljudskih prava, postojanje političkih organizacija transnacionalne orijentacije ovde i sada. U Republici Srbiji Partija prirodnog zakona, u Republici Crnoj Gori Stranka prirodnog zakona. Mi svi vrlo dobro znamo da su se oni kandidovali 1997. godine na saveznim izborima. I da su pritom u svojim propagandnim materijalima, u svojim časopisima, ja nažalost nemam pri ruci taj broj koji je izašao 12. septembra 1997. godine, koji je štampan u enormnom tiražu, nekoliko stotina hiljada primeraka, ako ne i većem, i koji je besplatno deljen, odnosno ubacivan u sandučiće, bar u Beogradu, očuvan i u još nekim drugim mestima, gde su zloupotrebili imena i fotografije raznih ljudi, političara, javnih ličnosti iz kulture. Među njima i doktora Dragoslava Avramovića. Oni su njega predložili da bude mandatar njihove vlade, a da pritom doktor Dragoslav Avramović nije ni znao da su njega stavili na spisak tih poželjnih ličnosti koje trebaju da budu sutra članovi srpske vlade. Čak su i profesora Vladitu Jerotića, profesora Bogoslovskog fakulteta Srpske pravoslavne crkve, predložili da bude ministar vera. Kada je profesor Jerotić to čuo, samo što se nije on nesvestio, da su ga sektaši stavili na svoju listu onih budućih ministara. Tu je i fotografija Vuka Obradovića, Željka Simića, Vesne Krmpotić, Milorada Pavića, mnogih ljudi. Većina njih zaista nisu članovi transcendentalne meditacije. Dakle, oni ne prezaju ni od čega. Ta jedna stravična zloupotreba identiteta, ličnosti, je ono što je svojstveno sektama. I zbog toga su sekte opasnost. Nisu one opasnost zato što mi pravoslavni osjećamo jednu ugroženost od sekti kao od neke konkurencije ovde i sada. Nisu oni nikakva konkurencija u tom smislu. Ne može biti konkurencija otrovna hrana zdravoj i pravoj hrani. Ne može biti konkurencija kolerična voda
izvorskoj vodi. Ne može biti konkurencija čist vazduh, planinski vazduh, gasnoj komori. To nisu uopšte komparativni pojmovi, ali oni su opasnost. Jer oni u ime verskih prava i ljudskih sloboda zloupotrebljavaju tuđe živote. Kada bismo opet nabrajali primere, nažalost, stravične primere, skrnavljanje crkve u Zaječaru, saborne crkve, onda upad jedne žene, devojke koja je u Knjaževcu pre nekoliko godina istupala u crkvu i mnoge druge akcije iza kojih stoje satanisti kao najveći zloupotrebitelji vere. Jer oni zloupotrebljavaju veru u kontekstu zloverja. Jer se vera može zloupotrebljavati satanisti kao najveći zloupotrebitelji vere. Jer oni zloupotrebljavaju veru u kontekstu zloverja. Jer se vera može zloupotrebiti na nekoliko načina. Kroz bezverje, dakle ateizam koji na kraju uvek postaje antiteizam, dakle bogoborstvo. Kroz krivoverje, kao jedan pogrešni način verovanja. Kroz praznoverje, odnosno sujeverje i onaj najopasniji način zloupotrebe vere je zloverje u satanizmu. A samo jedan oblik je pravi, to jest ispravan, to je pravoverje, odnosno blagoverje. Šta je kriterijum toga? Nije kriterijum neki konsenzus gencijum, da je došlo do sastanka Rusa, Srba, Bugara, Grka i drugih pravoslavnih naroda, pa sad oni predstavljaju ogromnu većinu u svetu i kažu mi smo u pravu. Nije. Kriterijum je pre svega u ljubavi. Pravoslavlje je jedina vera koja ne ugrožava identitet mene, vas, svakog pojedinačno u našim ličnim životima, ali ne ugrožava ni identitete naših bližnjih, u porodici, u društvu, u staležu, u naciji, u državi i naravno na onom najopštijem nivou u čovečanstvu. To je kriterijum. Nemate ni jedan slučaj nekog pravog pravoslavnog hrišćanina koji je učinio neki zločin, zabranio da njegov sin primi infuziju i tako dalje i tome slično. Zloupotrebio ljudska prava, odnosno zloupotrebio ljudske slobode. Ako mi sada dopustite da napravimo jedan mali predah i da vi, gospodine Krstiću, gotovo da nema ni jednog vašeg dela ili teksta koji je objavljen u različitim publikacijama, a ista je situacija kada ste u medijima, na radiju, na televiziji, da ne potencirate srpstvo. Šta je po vama nacija, a šta vera? Ovo je veoma značajno pitanje, zato što se često dolazi do brkanja, odnosno pogrešne interpretacije, korelacije, odnosno te organske sinteze nacionalnog identiteta i duhovnog, odnosno verskog identiteta. Vera i nacija uopšte nisu kontradiktorni termini, odnosno pojmovi. Oni uopšte nisu ekskluzivni, ili vera ili nacija, ili duhovni identitet ili nacionalni identitet, nego i takako se prožimaju i nadopunjuju. Neka ovde sada bude dovoljna jedna rečenica, odnosno jedno podsjećanje svetog vladike Nikolaja Velimirovića, najvećeg učitelja pravoslavnog srpstva 20. veka, najvećeg duhovnika 20. veka, bar za nas pravoslavne Srbe, koji kaže: nemoj nikad želeti srpstvo bez sadržine. Dakle, srpstvo koje nema utemeljenje na pravoj veri, to jest na pravoslavlju. To je jedna velika opasnost sa kojom se mi suočavamo kada govorimo, odnosno kada priželjkujemo obnovu srpstva, kada priželjkujemo vaskrs raspetog srpstva, da gubimo iz vida da srpstvo, ako nema duhovne vertikale, ako nema duhovnog utemeljenja, onda je to jedna prazna ljuštura. To ništa ne znači. Srbi su bili najdelotvorniji u svojoj istoriji onda kada su bili najblagoverniji, onda kada su bili najpobožniji, onda kada su živjeli po Bogu. Zato reč pobožnost podrazumeva život po Bogu. Živjeli su po Hristu, zato su bili hrišćani, to jest zato su hrišćani, jer žive po Hristu. Ako se izgubi iz vida, iz egzistencijalnog vida ova komponenta, to jest ovaj značaj, onda ćemo vrlo lako upasti u neku zabludu da ili smatramo da nije važno da li smo Srbi, da li smo Eskimi, da li smo Papuanci, da li smo Aboriđini, ili ćemo veličati jedno lažno srpstvo, odnosno veličat ćemo jedno srpstvo koje nema sadržinu, koje nema supstance. I vera je u stvari supstanca, vera je u stvari suština, sadržina nacionalnog identiteta. I zato kod Srba vrlo često dolazi do preklapanja. Govorim o ljudima koji na jedan nekritičan, dakle jedan nepromišljen način govore o veri i naciji, do poklapanja i preklapanja pojmova vere i nacije. Zato često dolazi do onih rečenica da su Srbi može da bude samo onaj ko je pravoslavni. Ne znači da onaj ko nije prepoznao sebe kao pravoslavnog hrišćanina, da on sutra neće biti pravoslavni hrišćanin. Ne znači da njegova ličnost neće shvatiti na koji način ona treba da bude delotvorna i korisna sebi, svom ličnom životu i životu svojih bližnjih. I zato vera i nacija podrazumevaju jedan veoma ozbiljan pristup,
Vera je pre svega ono što potvrđuje našu bogolikost. Ono što potvrđuje da smo mi zaista stvoreni kao slika i prilika Boga živog i istinitog. A nacija potvrđuje da smo mi pripadnici jednog konkretnog naroda, odnosno pripadnici jedne konkretne istorijske zajednice. I Gospod Isus Hristos kada je poslao apostole u misiju, kada ih je odaslao da krštavaju čitavo čovečanstvo, sve ljude, on je rekao idite i krstite sve narode u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. To nije rekao krstite sve ljude, krstite čovečanstvo, nego sve narode, pandata etni u grčkom originalu u Novom Zavetu. Dakle, sve narode koji su pozvani i prizvani da budu deo jedne svete saborne i apostolske crkve. I to je ta jedna čudesna stvarnost, jedna čudesna istina preklapanja, odnosno prožimanja univerzalnog i posebnog. A to imenuju izrazi ličnost i sabornost. Čovjek ne može da postoji izvan zajednice. Čovjek mora da postoji kao deo jednog sabornog organizma. Niko ne može da bude dovoljan sam sebi. Zato postoje pomesne pravoslavne crkve. Zato u pravoslavnim pomesnim crkvama, odnosno u pravoslavnoj crkvi ne postoji to iskušenje jednog lažnog nasilnog univerzalizma, odnosno jednog centralizma, kao što je kod rimokatolika, gde je njima centar sabornosti Rim. Zato postoji ona izreka na latinskom Roma locuta causa finita. Znači, ono što je rečeno u Rimu, to jest u Vatikanu, ono što je rečeno papinim ustima, stvar je gotova, causa finita. Nema više nikakvog prigovaranja. A u pomesnim crkvama patrijarh, odnosno poglavar neke pomesne crkve je prvi po časti, on je dakle prvi u horizontali, zato što postoji arhijerejski sabor, sabor onih episkopa i mitropolita koji su pastiri u svojim eparhijama, odnosno u svojim mitropolijama. Oni su pozvani da svedoče pravu i zdravu veru. Oni su pozvani da budu staratelji, da čuvaju Bogom povereno im stado. I zato u pravoslavlju nikada neće doći do tih problema do kojih je dolazilo na zapadu u 11. veku kada je rimska patrijaršija istupila iz jedne svete saborne apostolske crkve. To je jedan veoma značajan događaj koji je preusmerio istoriju čitave zapadne Evrope na jedan veoma strašan kolosek. Pa onda kasnije dolazi do ispadanja još jedne zajednice iz jedne već ispale zajednice, to je rimokatoličke zajednice, kada je u pitanju pojava Martina Lutera, odnosno pojava protestantizma. I onda dolazi do raznih fragmentacija, amebizacija, cepanja, svojevrsnog religijskog sektašenja i danas imamo nekoliko hiljada raznih grupacija u svetu koje sebe smatraju autentičnim hrišćanima, koji isključivo smatruju da su oni u pravu, da su oni jedini autentični nastavljači Hristovog učenja, da su oni jedini autentični tumači Svetog pisma, a nažalost radi se o zloupotrebama. I primer upravo verskih sekti je, nažalost, jedan negativan, ali delotvoran primer. Evo primer stvaranja raznih pomesnih, veštačkih pomesnih, pseudopomesnih crkvi, kao što je problem Makedonske pravoslavne crkve, pod znacima navoda crkve, kao što je pokušaj da se stvori od sekte ovih Dedejićevaca, pristalica Miraša Dedejića, pre toga pervertita Antonija Abramovića, da se stvori, pod znacima navoda, pomesna crkva, Crnogorska pravoslavna crkva. I to pokazuje koliko je opasno tumačenje demokratije koje podrazumeva poništavanje tuđeg identiteta, odnosno falsifikovanje stvarnosti, falsifikovanje istorijskih činjenica. Oprostite, završite misao. Danas je u opticaju ta lažna teza da je Crnogorska pravoslavna crkva navodno ugušena 1920. godine nasilnim aktom ondašnjeg regenta Aleksandra I. Karađorđevića. Mi vidimo da zvanične novine koje objavlja Skupština Republike Crne Gore, evo na primjer broj od 20. januara, pre nekoliko dana, i tekako je obiluje falsifikatima. Mitropolit Mihajlo služio liturgiju u Očinićima. Očinići vratili svoje hramove Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi. Kasnije se ispostavilo da tobožnji mitropolit Mihajlo uopšte nije ni bio u tom selu. Da je to samo jedan pokušaj puča, odnosno pokušaj bacanja medijskih prašina. Nekoliko naslovnih članaka na prvoj strani pokazuju koliko je stalo demokratama u Crnoj Gori da se stvori Crnogorska pravoslavna crkva. Pokazuju tu farsičnost, vi ste malo što lepo pomenuli zloupotreba patriotizma, zloupotreba vere. Milo Đukanović je itekako zloupotrebio identitet pravoslavlja, pokazujući se kao da je on autentični pravoslavni vernik, klanjajući se moštima Svetog Petra Cetinskog, da bi pre nekoliko dana izjavio da će on čestitati Vaskrs i mitropolitu Amfilohiju Radoviću, mitropolitu Srpske pravoslavne crkve, mitropolije Cetinske i ovom hohštapleru, jednom prevarantu Mirašu Dedejiću. To zaista nije odraz demokratije, to nije pitanje demokratskog identiteta, to je pitanje
zloupotrebe nečega što se kosi sa elementarnim ljudskim pravima i elementarnim pravima na autentično ispovedanje vere. Ne možemo mi sada, ne do Bog, da stvorimo nas nekoliko Zaječarsku crkvu i da kažemo da je to autentična crkva koja postoji u Zaječaru, a da prenebregnemo postojanje Timočke eparhije kao eparhije Srpske pravoslavne crkve. Da stvorimo Kruševačku crkvu i da kažemo to je sada prava pravoslavna crkva, a nije autentična eparhija Niška. To je zaista, bilo bi smešno da se ne radi o takvim strašnim stvarima. Naravno, to je takođe u ovom globalnom kontekstu poništavanja duhovnih identiteta pravoslavnih naroda. Jer operativci, odnosno arhitekte novog svetskog poretka, kao jednog globalnog totalitarizma na duhovnom, na ekonomskom, na političkom nivou, vrlo dobro znaju da se komadanje geopolitičkih prostora pravoslavnih naroda najefikasnije obavlja ako se stvore lažne crkve, odnosno ako se stvore lažne pomesne crkve, ako se stvore takozvana Makedonska pravoslavna crkva, ako se stvori takozvana Crnogorska pravoslavna crkva, ako se, kao što je bilo pokušaj da se stvori i Jugoslovenska pravoslavna crkva i pokušaj da se stvori Vojvođanska pravoslavna crkva i kao što je postojala lažna Hrvatska pravoslavna crkva za vreme Drugog svjetskog rata u onoj zlikovačkoj NDH-zi, pa su dovukli jednog nesrećnika Germogena koji je bio nekad vladika i njega su proglasili navodnim poglavarom Hrvatske pravoslavne crkve. To su sve problemi sa kojima moramo da se suočimo, da budemo svesni da to nisu marginalne pojave, da to nisu marginalne neke sitnice koje nemaju veze sa stvarnošću i koje nisu opasne. I tekako su opasne. I ako je ovo demokratija, da se falsifikuje istorija, da se falsifikuje duhovni identitet, da se nasilno proizvode tobožnje pravoslavne crkve kao što se događa trenutno u Crnoj Gori, koje, to moramo da imamo u vidu, geopolitički, organski geopolitički deo otačastvenog prostora pravoslavnog srpstva. Kao što je Zapadna Slavonija, Istočna Slavonija, Južna Srbija, Bosanska krajina, sve su to geopolitički delovi srpskog otačastvenog prostora. To nema veze sa nikakvim izmišljotinama, to je faktičko stanje. Dakle, mi moramo da budemo svesni tih planova i tih projekata koji su i tekako počeli da se ostvaruju. Ovo nameće jedno pitanje samo po sebi, a to je odnos vladajuće klase i religije. U ovom slučaju odnos vladajuće klase, vladajuće partije i pravoslavlja. Vladajuće partije i njen odnos prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Ne čini vam se da je do 89. crkva bukvalno bila maltretirana i terorisana, a da je sada od 89. godine, što pokazuju ovi primjeri osamostaljivanja i pokušaja autokefalnosti makedonske i crnogorske crkve, u stvari crkva počinje i na ovim prostorima čak da se zloupotrebljava u dnevno-političke svrhe. Da, vidite kako ste u pravu. To je jedan stravičan pokušaj zloupotrebe pravoslavlja, odnosno pravoslavne crkve. Izdvojiti nešto što nije nikada pripadalo nečem nepostojećem Makedonskoj pravoslavnoj crkvi ili Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi iz korpusa Srpske pravoslavne crkve, iz korpusa pravoslavnog srpstva je zločin koji vapi do neba. I tekako je tačno da je do 1989. godine Srpska pravoslavna crkva zaista bila blago rečeno marginalizovana, a da ne govorimo o onom mučeničkom i stradalničkom periodu, otimanja imovine, o ubistvima, o raznim nasilnim akcijama i delima, a da ne govorimo o Sovjetskom savezu, odnosno šta se događalo sa Ruskom pravoslavnom crkvom. Da, mislim da nije preteška reč da je bilo bukvalno terorisan. Da, možda čak i preslaba reč. To je zaista bio jedan svirepi zločin koji tekako ima utemeljenje u satanizmu, jer sve ono što se tiče zloupotrebe identiteta, sve ono što se tiče pokušaja da se uništi pravi duhovni identitet je i tekako vezano odnosno skopčano sa satanizmom. U posljednjih 10 godina jesu pokazatelji jedne sasvim drugačije duhovne klime, odnosno jednog drugačijeg ambijenta i političkog i kulturnog kada je u pitanju Srpska pravoslavna crkva, odnosno tretman Srpske pravoslavne crkve od strane onih koji su na vlasti. Moramo da gledamo lepe i svetle primere, recimo primer Niša. Danas, čuo sam da je Skupština grada, odnosno izvršni odbor Skupštine grada, da, uveo jednu lepu nagradu, blagodarnicu u kojem se... Svetosavsku blagodarnicu. Jeste, ja se nadam da će to zaista biti prva godina u jednom kontinuitetu koji će pokazivati, odnosno dokazivati da je Niš pre svega carski grad, rodno mesto svetog cara Konstantina Velikog, prvog hrišćanskog cara. Da je Niš zaista, pa danas može se reći, najveći srpski grad. On je srpski i od Beograda. Beograd ima više stanovnika, ali mnogo manje Srba.
Kad to kažem, mislim pre svega pravoslavnih Srba. Niš zaista treba da bude primer svim ostalim gradovima. Pre svega Beogradu, koji je izgubio osjećaj za takozvanu provinciju. Provincija ne postoji kao duhovna, odnosno kulturna kategorija. Provincija postoji samo kao geografska kategorija. Dakle, Beograd je postao jedna urbana metastaza koja želi da proždire sve ono što nije deo Beograda. Niš je zaista jedan divan primer. Primer jedne konkretne delotvornosti i sveštenstva koje deluje u Nišu. Primer oca Raše, primer oca Vajka Grabeža, primer đakona Bogana Milanovića, primer gospodina Dušana Miljkovića, koji vodi jednu od najelitnijih emisija kada je u pitanju pravoslavna crkva ovde u Nišu, pa primer jedne veoma značajne emisije u Kruševcu, gospodina Brace Nikolića, koji takođe vodi jednu veoma značajnu pravoslavnu emisiju. To su elitne emisije kada je u pitanju vera, kada je u pitanju pravoslavni identitet. Takvih emisija nema u Beogradu, takvih emisija, koliko ja znam, nema ni na jednoj TV stanici izvan eparhije Niške. To su primjeri koji trebaju da postanu opšte poznati svim ljudima koji ne žive u Nišu, koji ne žive u Kruševcu, koji ne žive u ovom Bogom blagoslovenom okrugu, ovom Bogom blagoslovenom regionu koji je, nažalost, često puta bio predmet i podsmeha kada je u pitanju materna melodija, odnosno zavičajni jezik, zbog akcenata, zbog raznih morfoloških, zbog morfologije u srpskom jeziku, a da pritom ti nesrećnici, izrugivači Srbima iz Niša ili Niške okoline ili iz Vranja ili iz Leskovca ili iz Pirota ne znaju da je taj zavičajni jezik, takozvana Prizrensko-timočka jezička grupa, zadržala one najsnažnije slojeve iz starosrpskog, odnosno staroslovenskog jezika, recimo glas dz, one poluglasove, ali to je jedna druga tema. I to je pokazatelj, odnosno jedan primer kako treba obnoviti naš duhovni identitet. Jednim neprestanim vraćanjem našim svetim precima, da bismo mogli da se okrenemo ka potomcima, da bismo mogli da damo najbolje od sebe, da bismo mogli u ovom konkretnom istorijskom trenutku da damo dobar odgovor. A kako izbeći zloupotrebu crkve, što se, mislim, čini od 89. godine do današnjih dana u dnevno-političke svrhe? Pre svega obnavljanjem crkve. Imam utisak da čak i u samom crkvenom vrhu oko nekih stavova ne postoji jedinstvo. Da je došlo čak do nekih mimoilaženja i sa Svetom Gorom oko nekih političkih stavova. Pre svega obnavljanjem crkvene svesti. Dakle, ako znamo da je crkvena svest par excellence svest one saborne punote, dakle, najcelishodnija, najsvrsishodnija punota koja je moguća ovde i sada u konkretnom istorijskom trenutku, onda nikada ne možemo izložiti sebe nekoj manipulaciji koja ima veze sa političkom ostrašćenosti. I hvala Bogu i neke nesuglasice koje se tiču nekih eksponiranijih ljudi naše crkve su, može se reći, političke, odnosno idejne prirode, nisu dogmatske, to nisu nikakve situacije koje mogu da dovedu do raskola. Svako ima pravo na svoje političke stavove, svako svoje političke stavove može da ispoljava javno i da se zalaže, odnosno da lobira za njih. Ja se bojim samo da oni ljudi koji nisu sebe prepoznali kao autentične pravoslavne hrišćane, da oni mogu da postanu predmet manipulacije. Dakle, da se u ime pravoslavlja, da se u ime patriotizma, da se u ime nečega što se tiče svega onoga što je sveto i čestito i milom i Bogu pristupačno, da se izvrši jedna stravična zloupotreba. I zato svako od nas ima pre svega odgovornost da upozna svoju veru, da bi mogao da izbegne bilo koji oblik manipulacije. I vi, i ja, i svi mi moramo pre svega da upoznamo ono što su naši sveti preci poznavali, ono što su vaši preci poznavali, ono što su moji preci poznavali. I ne samo poznavali na jednom intelektualnom nivou, nego su živeli po tome. I bili su spremni da i polože život za te vrednosti. Jer to nisu neke apstraktne vrednosti, neke ideološke vrednosti, to su žive i delotvorne vrednosti, u skladu sa onim što kaže Gospod Isus Hristos. Da od ove ljubavi nema veće, da koji položi život za bližnjega svoga. Dakle, spremnost da sebe žrtvujemo. Da žrtvujemo svoje zablude, da žrtvujemo svoje promašaje, da žrtvujemo svoje grehove, da žrtvujemo sve ono što je u nama loše, pogrešno i nevaljalo zarad sveopšteg dobra. I takođe jedna velika mudrost koja treba da se stalno primenjuje ili bar da se često ima u vidu, to je jedna opominjuća rečenica jednog velikog svetitelja koji kaže: u onome što je nužno jedinstvo, u onome što je različito sloboda, a u svemu da bude ljubav. Dakle, zna se šta je nužno za postojanje jedne zajednice, njen opstanak, a sve ostalo što se tiče raznih marginalnih ili perifernih problema, to su te različitosti koje moraju da budu u slobodi, a sve mora da bude protkano jednom živom i delotvornom ljubavlju prema Bogu i ljubavlju prema rodu. Gospodine Krstiću, srpstvo nikada nije bilo aktuelnije nego danas.
srpski narod nikada nije imao teže trenutke možda u istoriji nego danas. Kako vi to doživljate? Kao demokratsko ili duhovno pitanje ili pak kao nešto sasvim treće? Ja zaista nisam pristalica da se preko jedne fraze koja se često danas upotrebljava i često sreće, to je izraz demokratije, demokratizacija, pokušava da se baci prašina, odnosno da se zamagli jedan konkretan problem koji treba rešiti konkretnim sredstvima. Dakle, ako se neprestano papagajski ponavlja demokratizacija, 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 a pritom se ne detektuju, odnosno ne pokazuju problemi u onoj celovitosti, onda ih demokratizacija, 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 a pritom se ne detektuju, odnosno ne pokazuju problemi u onoj celovitosti, onda ih nikada nećemo rešiti. Jer šta je u stvari demokratija, odnosno šta je demokratizacija? To je u stvari jedna procedura koja podrazumeva prisebnost svih učesnika u javnom životu, ali nije demokratija, odnosno demokratizacija ono što vašingtonski hegemonisti i totalitaristi žele da predstave. Ne može se u ime demokratizacije bombardovati porodilište, starački domovi, ubijati ljudi koji nemaju veze u tom konkretnom trenutku sa režimom protiv koga su oni deklarativno, mislim, oni koji su započeli rat. Dakle, ne može 750 miliona pripadnika NATO saveza da se onako zločinački ostrvi na 10 miliona Srba u ime demokratizacije. Ne može se u ime sprečavanja takozvanih humanitarnih katastrofa izazivati još veća humanitarna katastrofa, da upotrebimo taj izraz, koji je takođe jedna floskula, jedna obična fraza, kao što su mnoge reči iz repertoara mitologije novog carskog poretka, pacifizam, humanizam, tolerancija, ljudska prava, sve su to postale floskule, odnosno batine u rukama onog koji je najjači u konkretnom istorijskom trenutku. I nije bez razloga čest moment, odnosno česta rečenica, light motiv u misalnom vidokrugu mnogih teoretičara koji se bave problemima globalizma, odnosno antiglobalizma, definicija pravde, odnosno pravičnosti koju je izgovorio jedan grčki sofista, Trasimah, u Platonovom dijalogu Država, koji kaže pravda, odnosno pravičnost je korist jačeg. To ne sme da bude merilo. Ne može da bude korist jačeg pravda u jednom konkretnom istorijskom trenutku. Dakle, ne može da bude korist jačeg, pa danas su najjače Sjedinjene Američke Države, da to bude obrazac ponašanja za sve ljude na planeti, odnosno za sve države. Ne može da bude primarnije važna priča o humanitarnim katastrofama, odnosno o ljudskim pravima, da bude primarnija od očuvanja našeg duhovnog identiteta, odnosno nacionalnog identiteta, našeg državotvornog, kulturotvornog, geopolitičkog identiteta. To ne može da bude primarnije. Odnosno može, ali onda će to biti jedan potpuno nakaradni sistem vrednosti koji ima utemeljenje u jednom zloduhovnom kontekstu koji se opet imenuje izrazom satanizam. Dakle, ne može se nazivati čitav narod virusom koji treba uništiti. Ne može se za čitav narod reći da je to razbojnička nacija Evrope. Može se reći, ali je to onda rasizam na delu. U poređenju sa ovakvim rasizmom, srbofobijom, antisemitizam izgleda kao zaista neka dečija omraza. U poređenju sa takvim manifestacijama mržnje sprem jednog naroda, jedne nekritičke mržnje. Sećam se jedne novinarke koja je pitala Madeleine Albright u jednom priliku pre nekoliko godina, kaže, pa zašto govorite tako o čitavom narodu, a ne pravite razliku između režima, protiv koga ste i čitavog naroda? Pa kaže, svi su oni zli. To zaista nema veze sa procedurom, odnosno sa demokratijom, to ima veze sa mržnjom, odnosno sa rasizmom. Pa da smo imali, oprostite, mudrost Svetog Save, jesmo li mogli naše neprijatelje pretvoriti bar u dobre poznanike, ako ne prijatelje? Ja verujem da je mudrost ono što treba da se pokazuje u svakom trenutku našeg života, da mi upoznemo one koji nam mogu biti potencijalni neprijatelji ili one koji su nam faktički neprijatelji u konkretnom trenutku. Kao što znamo, i istorija to potvrđuje, istorija srpskog naroda, ona je krstonosna. Skopčana je sa velikim iskušenjem. Ratova je bilo, ali moramo da shvatimo da Srbi nikada nisu vodili, odnosno nikada nisu širili svoja uverenja i ubeđenja mačem i ognjem. Nikada nisu svedočili veru time što su mačem i ognjem želeli da druge pokori da ih prevedu u veru. Nikada nisu nasilnim putem pribrajali novi broj Srba, odnosno novi broj pravoslavaca. To nikada nije bilo, zaista. Naš problem je problem koji je definisao veliki srpski pisac početkom ovog veka Stevan Sremac. On kaže, Srbin kada hoće da bude objektivan, on pređe na stranu neprijatelja. Čak i kada nije zlonameran. Čak i kada ima najboljih namera da arbitrira u nekom problemu. On postaje nesvesno izmanipulisan, odnosno oruđe u rukama onoga koji je neprijatelj.
Osnovna politička kategorija kada su u pitanju međunarodni odnosi je kategorija prijatelja i neprijatelja. To kaže Karl Schmitt, to nije rekao neki pravoslavni teolog ili pravoslavni mislilac ili pravoslavni geopolitičar ili pravoslavni politikolog. Karl Schmitt, jedan od najvećih filosofa prava i filosofa politike 20. veka. Kategorija prijatelja i kategorija neprijatelja. Treba jasno razlikovati prijatelje od neprijatelja. Mi to nismo znali da učinimo u 20. veku. Mi smo padali na te lažne priče i pričice i mitove o saveznicima, o tome kako nas Francuska voli i mi volimo Francusku kao što volimo sebe i tako dalje i tome slično. Nema ljubavi u međunarodnim odnosima, nego interesa. Interesi prijateljstva, interesi neprijateljstva. Ta ljubav može da bude na prvi pogled nešto što nas spaja i što nas koordiniše kada je u pitanju ugrožavanje naših zajedničkih identiteta, kao što je u pitanju ugrožavanje ruskih, beloruskih, kineskih, indijskih, ne znam, nekih drugih i naših identiteta. To je sada realno geopolitičko stanje, ali mi to trebamo da iskoristimo na našu korist. Dakle, nećemo ništa uraditi dobro ako primimo 5 miliona Kineza da žive ovde i sada. Nećemo se dodvoriti Kinezima zbog toga. Ali jedno strateško partnerstvo i strateška saradnja koju recimo uspostavlja Peking i Moskva jesu nagoveštaj jednog multipolarnog sveta koji će, hteo ne hteo, dovesti do promene geopolitičke paradigme. Zaista, Sjedinjene Američke Države pokazuju da su izgubile svaki kompas koji može da ih održi, odnosno da ih čini snažno. I nije slučajno zašto Paul Kennedy u svojim studijama upravo analizira probleme velikih sila, kako one padaju u jednom trenutku, dostignu vrhunac i posle toga gube snagu, odnosno gube i vojnu, odnosno pre toga gube ekonomsku potentnost. To se upravo događa, mi smo u stvari vesnici, odnosno naš naraštaj je svedok tog događaja. Newt Gingrich, koji je do pre nekoliko godina bio spiker predsjedničkog kongresa, republikanac inače, je rekao jednu veoma opominjuću rečenicu. Kaže, ne može preživeti ona civilizacija u kojoj 12-godišnjaci dobijaju decu, 13-godišnjaci se drogiraju, 14-godišnjaci se ubijaju, 17-godišnjaci dobiju školske diplome koje nisu u stanju sami da pročitaju. Kada sve to događa se u današnjoj Americi. To kaže Newt Gingrich, kada konstatuje ono sveopšte rasulo koje se događa u Sjedinjenim Američkim Državama. I to rasulo treba da bude u stvari jedna izvozna roba koja treba da se nasilno importuje u Evropi, u Srbiji, u Rusiji, u svim drugim zemljama. Da, ovde na Balkanu. Naravno, evo, uzmemo primjer samo medije koji truju našu decu, odnosno sve oni koji trebaju da nastave budućnost pravoslavnog srpstva. Razne pinkovizije, razne satanovizije, demonovizije, razni moćni rendžeri, ninja kornjače i razne glupe serije koje u stvari nisu glupe, nego su i tekako planski urađene da bi otrgle, odnosno da bi odvojile pažnju, pre svega duhovnu pažnju dece i da bi ih pripremili, odnosno usmerili ka nečemu što je nakazno, znači estetika ružnog, pseudoestetika ružnog i kasnije da mogu da se naviknu na sve ono što je zlo i naopako i da ga prihvate, bez ikakvog odupiranja. Mi živimo na Balkanu, gospodine Kostiću. Su mali narodi, male nacije. Preti im opasnost nestajanja. Govori se o nekakvim integracijama kao rešenju i spasenju. Gde vi u svemu tome vidite Srbiju, kao geopolitički analitičar? Ja Srbiju vidim kao Srbiju koja će biti bogata i snažna. Pre svega bogata pravom i zdravom duhovnošću, pojmom zdravog društva, koji mora da istisne tu nakazno nametnutu sorošovsku, odnosno poperovsku kategoriju otvorenog društva. Srbiju koja će biti bogata i snažna u ekonomskom smislu, ali u smislu domaćinske ekonomije, a ne pljačkaške ekonomije koja je samo poluga u rukama lihvarske internacionale, odnosno globalne plutokratije, odnosno servis za usluge raznih multinacionalnih kompanija. Srbiju koja će biti faktor regionalne stabilnosti tako što će biti snažna i u vojnom smislu. Kada je Srbija bila vojno snažna, ona je uvek bila faktor regionalne stabilnosti, odnosno stabilnosti na Balkanu, koji je, kao što znamo, protoevropa, najstarija Evropa. Mi ne smemo da imamo kompleks inferiornosti ili još neki gori kompleks da smo mi Balkanci, onda termin balkanizacija, da je Balkan uvek bure baruta. Bure baruta je tamo gde svetski moćnici žele da zapale požar u skladu sa svojom strategijom koja se zove sukobi niskog intenziteta. To je zvanična strategija koja je usvojena 1991. godine na savetu NATO alijanse u Rimu. Strategija koja se zove crisis management, management kriza, upravljanje krizama.
I ta sintagma menadžment kriza, odnosno upravljanje krizama, se pokazuje kod raznih fondacija koje su ispostave upravo ove globalne strategije, recimo Fond za mir i rešavanje kriza Borisa Vukobrata ili neke druge fondacije. Ova kategorija menadžment kriza je pokazatelj da je moguće paliti po principu spojenih sudova Srpsku, Bosnu i Hercegovinu, Staru Srbiju, Čečeniju, Indoneziju i stvarati žarišta koje je moguće kontrolisati. Amerika, odnosno Sjedinjene Američke Države, armija Sjedinjenih Američkih Država u svojoj doktrini koja je usvojena 1997. godine, pre nekoliko godina, to je sadašnji sekretar za odbranu William Cohen potpisao, parafirao i usvojio, ima doktrinu da Amerika mora da bude obučena da vodi dva mala rata u svetu. Znači da može da izdrži, da šalje jedinice, odnosno da raspolaže ljudstvom i sredstvima na dva različita fronta na planeti. Koliko je ona spremna za sada, to je drugo pitanje. Ali postoje prilici, ove rate pokazuju da se sve ne događa onako kao što su predvideli, onako kao što su planirali. Ove rate pokazuju da se sve ne događa onako kao što su predvideli, onako kao što su planirali. Zašto? Zato što uvek nasilništvo, odnosno totalitarizam, ma koje provenijencije bio, uvek mora da se skrši, odnosno uvek mora da se slomi jer je građena na temeljima zla. Ne može zlo da traje večno. Srbi znaju za onu poslovicu koja glasi možeš kako hoćeš, ali ne možeš dokle hoćeš u zlu. Svako zlo mora pre ili kasnije da nestane. A naravno treba uvek doprineti da se zlo što pre okonča time što ćemo na pravi način reći jasno i glasno ne zlu. Sveti apostol Pavle kaže, mrzeći zlo, pobeđuj ga dobri. Koji je to pravi način reći ne zlu? Pravi način je artikulisati svoje duhovne, geopolitičke i državotvorne interese. To je pravi način. Mi to uradili. Mi se trudimo, naravno svako u okviru svojih mogućnosti. I tekako da možemo da upućujemo zamerke onima koji su bili u prilici da ih artikulišu. I tekako možemo da upućujemo zamerke svim onima koji su po prirodi stvari pozvani da to artikulišu. Ali ja mislim ili verujem i siguran sam da stvari nisu izgledane. Pre svega moramo da imamo energiju, odnosno moramo da imamo ono pouzdanje, ono evanđelsko pouzdanje koje glasi po veri vašoj neka vam bude. Ako mi verujemo da nikada nećemo povratiti staru Srbiju, da nikada nećemo imati Srpsku Bosnu i Hercegovinu, da nikada nećemo imati zapadnu Slavoniju, da nikada nećemo vratiti prognanike, da se nikada neće vratiti naši prognanici, oni se zaista neće ni vratiti, ali većina Srba veruje da će se stvari događati drugačije. Da smo mi mislili da se nikada nećemo vratiti na Kosovo i Metohiju, ne bi se desilo ono što se desilo 1912. godine, oslobodili smo Kosovo i Metohiju. Da smo mislili da nikada nećemo da zbacimo turski jaramo da bismo danas bili potorice. Da smo mislili da nikada nećemo uspeti da se odupremo našim neprijateljima, onda bismo zaista postali neka amorfna masa ili bismo nestali. I pokazatelj, odnosno ove činjenice da mi sada imamo i demografski probleme, odnosno biološku raslabljenost, da gubimo i onu fizičku, biološku energiju, jeste u stvari pokazatelj i potvrda da smo mi izgubili duhovnu snagu, da smo duhovno raslabljeni. I to je u stvari odgovor kako se izbaviti iz svih ovih problema. Ne može jedan političar ili jedan državnik koji ne veruje u Boga, koji nije svestan da je on pre svega pozvan i prizvan da ima odgovornost za sve kojima vlada, na bilo kom nivou, na gradskom, na državnom, na svakom nivou, ne može biti dobar. On ne može biti autentičan srpski političar ili autentičan srpski državnik. Zato trebamo da se osvrćemo, odnosno da se podsjećamo svih onih primjera koji su konkretna potvrda i konkretan pokazatelj da je moguće obnoviti ono što nam sada nedostaje, a to je duhovni identitet. A obnovit ćemo ga tako što ćemo se vratiti, kako kaže sveti vladika Nikola Velimirović, vratit ćemo se Bogu i vratit ćemo se sebi. Nećemo dozvoliti da nas poklopi jeziva tama tuđinska sa lepim imenom i šarenom odećom. I samo tako ćemo uspostaviti ono što je pokazatelj, odnosno dokaz, suština srpskog identiteta. Škola sa verom, politika sa poštenjem, vojska sa rodoljubljem i država sa Božjim blagoslovom. To su reči svetog vladike Nikolaja Velimirovića. Nama nije potreba neki novi Garašanin koji će nam dati neko novo načrtanje. Mi imamo srpski nacionalni program koji je izgovorio sveti vladika Nikola Velimirović kada je bio zatočenik u nemačkom koncentracijnom logoru Dachau. Kada je pisao ono svoje čuveno zaveštanje pravoslavnom srpstvu, reči srpskom narodu kroz stanički prozor. I tu je rekao, imali smo državu bez Božjeg blagoslova, politiku bez poštenja, školu bez vere, vojsku bez rodoljublja. Otuda nam propast i države, i politike, i škole, i vojske. I zato moramo da zadobijemo
pre svega na našem ličnom nivou, veru pravoslavnu, patriotsko poštenje, viteško rodoljublje, da bismo svi dobili, odnosno da bismo svi bili baštinici blagoslova Božjeg na nama. Izuzetno nepovoljnim istorijskim i geopolitičkim okolnostima po nas, mi sada mora da rešavamo srpsko pitanje. Jer je to upravo način koji ste sada izgovorili, kroz reč Nikolaja Velimirovića. Ovo je tekako, ovo je najraspetiji trenutak u srpskoj krstanosnoj istoriji. Najnebivaliji, najcrniji, najkatastrofalniji, najkatastrofičniji trenutak i period. Ali ne smemo gubiti snage, odnosno ne smemo da se deprimiramo, ne smemo da gubimo energiju, ne smemo da upadamo neki defetizam ili neko kapitulanstvo. I kao što znamo, tamo gde se umnoži bezakonje, umnoži se i blagodat Božja. Mi moramo da budemo spremni da posvedočimo u jednom konkretnom trenutku, dakle u jednom konkretnom istorijskom momentu, snagu da učinimo ono što su činili naši sveti preci. Dakle, da budemo spremni da, kako kaže vladika Njegoš, da branimo obraz otačanstva, dakle, da branimo sve ono što je sveto i čestito i milome Bogu pristupačno, da branimo krst časti i slobodu zlatnu, da branimo ono što se tiče identiteta nas kao pojedinaca, ali i nas kao zajednice. I da činimo ono što je rekao veliki beogradski mitropolit Mihajlo Jovanović u drugoj polovini prošlog veka, da ljubimo pravoslavlje i da ljubimo srpstvo. Dakle, to je ta zavetna vertikala živog bogoljublja, pravoslavne vere, i horizontala živog rodoljublja, koja se, kao što vidimo, događa u znaku krsta. U znaku krsta i u znaku slobode. Bez toga mi ćemo nestati. Bez toga ćemo se zaista pretvoriti u neku amorfnu masu koja će svako istorijsko iskušenje, svaka nepovoljna geopolitička situacija da satre i da sameji. Dotakli bi još jednu temu, nadam se da mi nećete zameriti, a to je težnja gotovo svih zemalja da se približe Evropskoj uniji. Međutim, čuju se neki disonantni tonovi iz Srpske pravoslavne crkve i iz drugih krugova, čak i od visokih političara, da Evropska unija počiva na potpuno nezdravim temeljima. Kao geopolitički analitičar, kakav odnos imate prema tome? Evropska unija je, kao što znamo, jedan proces koji nastaje poslednjih nekoliko decenija preko Evropske ekonomske zajednice, pa do sadašnje geopolitičke situacije koja se zove Evropska unija. U onoj meri u kojoj članice Evropske unije žele da imaju, odnosno da sačuvaju svoje i državne, i nacionalne, i kulturne, i geopolitičke identitete, Evropska unija je jedna veoma značajna i korisna, povremeno da se jedan koristan projekat koji ima budućnosti i koji zaista može da opstane i koji može da bude koristan čitavoj Evropi i naravno čitavom svetu. Ali, ako se Evropska unija svede, kao što je danas, nažalost, svedena, na jedno parče prostora koji manipulišu Sjedinjene Američke Države, onda je to veoma opasno. Mi naravno znamo da ne možemo da izvršimo jednu generalizaciju, da svedemo sve zemlje i sve žitelje članice Evropske unije na beslovesne adepte novog svetskog poretka, na neke kreature i figurice kojima je lako manipulisati. I vidimo da ima mnogo disonantnih tonova, da ima puno nesuglasica i kada je u pitanju zvanični jezik u parlamentu, u Evropskom parlamentu, i kada su u pitanju razne poreske olakšice, kada su u pitanju razni budžeti, koliko će koja zemlja da izdvaja u zajedničku kasu, kada je u pitanju poljoprivrede, kada su u pitanju razne ekonomske probleme. Dakle, puno nesuglasica. Vidimo da Velika Britanija nije pristala da uđe u Euroland, dakle u onu grupu zemalja Evropske unije koje su prihvatile evro. Po nekim analitičarima evro je jedan dobar projekat na tom monetarnom nivou, jer može da marginalizuje, odnosno da otkloni dolarsku hegemoniju. Sa druge strane, postoje neki vrlo ozbiljni pokazatelji da se radi opet o jednom veoma opasnom pokušaju zloupotrebe monetarnih suvereniteta i Nemačke, i Francuske, i Velike Britanije, da se odreknu svog monetarnog suvereniteta zarad zajedničke monete i da se kasnije raznim lihvarskim manipulacijama koji su itekako mogući, koje su itekako bile na snazi u 20. veku pogotovo, izvrši jedno potpuno porobljavanje na ekonomskom, odnosno monetarnom nivou tih zemalja članica Evropske unije. Dakle, treba bez ikakve ostrašćenosti, hladna uma, pristupiti ovom problemu i videti koje koristi, odnosno koje su povlastice u jednom konkretnom smislu koje dobijaju članice Evropske unije. Šta one od toga dobiju? Ako postoji jedan
jedan samozadovoljni korpus zemalja koje preziru sve ostale koji nisu tu ili ih nasilno vrbuju, odnosno nasilno im nameću razna pravila, poput raznih uslova u projektu Partnerstvo za mir, dakle da moraju da se odreknu jezika, da moraju da se odreknu, da moraju da unesu veliku količinu novca, da maltene da se učlane, da budu eventualno kasnije članice NATO saveza. Ako se radi o tome, onda to itekako nije korisno, naprotiv, veoma je štetno za članice Evropske unije. Svako ima prava da na jedan ozbiljan način tematizuje ovaj problem. Ali ako se tome nekritički pristupa, onda bojim se da nećemo daleko otići, odnosno završit ćemo u kontekstu neke kafanske pseudo rasprave, neke kafanske politikanske pričice. I ja odgovorno tvrdim da ne postoji animozitet kada je u pitanju tematizacija problema Evropske unije, bar kod onih ljudi koje ja poznajem u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Dakle, a priori se ne odbacuje takav oblik integracije, kao što se a priori ne odbacuje nijedan oblik integracije, ali integracije koja podrazumeva očuvanje našeg identiteta, integracije koja podrazumeva gubitak identiteta ili promenu identitetske paradigme, odnosno onih identifikacionih repera koji čine uporišne vertikale u postojanju jedne nacije, odnosno jedne države, onda je to velika opasnost. I ta opasnost mora da bude otklonjena. Primer saradnje iz onog perioda koje smo već pomenuli nekoliko puta, saradnje naših vladara iz Loza i Nemanjića sa vladarima u susednim zemljama, čak i u zajedničkim vojničkim, odnosno ratničkim operacijama i akcijama, je jedan dobar primer. Ali ako Evropska unija treba da bude jedno sredstvo manipulacije, odnosno sredstvo koje vrši razgradnju pravoslavnih identiteta Srbije, Bugarske, Rumunije, Rusije, Grčke, i evo sad jednog veoma zanimljivog momenta kada je u pitanju Evropska unija. Grčka, koja je pravoslavna zemlja, ali je članica Evropske unije. Zemlja u kojoj je većina stanovništva pravoslavne veroispovesti. Grčka naravno ne može da se nazove pravoslavnom zemljom u smislu da ona ima pravoslavne institucije, jer to što se zakletva polaže na evanđelju i što je prisutnija uloga pravoslavnog sveštenstva, Bogu hvala, u javnom životu, to ne može a priori, ona itekako živi i postoji na načelima parlamentarne demokratije na kojima postoji, odnosno po kojima deluju sve zemlje članice Evropske unije. Da li je Grčkoj namenjena uloga jednog remetilačkog faktora u nekom budućem geopolitičkom projektu koordinisanja, odnosno stvaranja svojevrsnog komovelta pravoslavnih zemalja, ili se radi o nečemu što je po meni mnogo plauzibilnije, mnogo tačnije, penetraciji evroatlantista na čelu sa Sjedinjenim Američkim Državama u ono meko tkivo, odnosno meki trbuh Balkana, to jest Evrope, vreme će pokazati. Ja ipak plediram, odnosno smatram da je u pitanju ova druga opcija, da je Grčka itekako postala povoljna zbog svog geopolitičkog i geostrateškog položaja. I još jedna mala naznaka, malo čas kada smo govorili o tome kako Sjedinjene Američke Države ne žele da ih neko istisne kada je u pitanju njihov geostrateški primat sa evroazijskog kontinenta, onda moramo da imamo u vidu da neki sukobi koji se prelamaju preko naših leđa, odnosno preko leđa našeg naraštaja, a postoji prilici preko leđa naraštaja naših potomaka, su mnogo ranije zakuvani. Dakle, radi se o jednom sukobu koji se najkraće može imenovati sukobom evroatlantske i evroazijske geopolitičke paradigme. Evroazijska geopolitička paradigma podrazumeva, najkraće rečeno, postojanje evropske Evrope, odnosno ruske Rusije, nemačke, francuske, balkanskog Balkana, srpske Srbije, bugarske. Znači, ne jedna ideal utopijska situacija gde će sve biti harmonično i skladno, ali jedna situacija koja neće biti bremenita ratnim konfliktima, gde će se sukobi i nesuglasice rešavati dogovorno, gde će se svaki sukob prevazilaziti pre svega diplomatskim sredstvima, a ne da se u ime diplomatije, odnosno da se u ime demokratije vrši zloupotreba raznih potencijalnih problema, odnosno da se problemi stvaraju mnogo većim nego što jesu. To je evroazijska paradigma. Evroatlantska paradigma je pokušaj, odnosno na delu dominacija čitavom planetom preko evroazijskog kontinenta. Ta dominacija je u nekim aspektima potpuno uspela, u nekim nije dovoljno, u nekima je počela da uzmiče, a u nekima nikada neće biti ni uspostavljena. I opet kada govorimo o novom svetskom poretku treba imati u vidu da se tu ne radi ni o kakvoj mistifikaciji, nekom šarlatanskom pristupanju ovoj pojavi tipa Milića Mačve ili Milje Vujanovića ili ne znam kojih raznih nesrećnika i sluđenika koji
govore o tome, a da pritom nisu ni svesni šta to znači. Novi svetski poredak je projekat globalnog totalitarizma. To je definicija novog svetskog poredka. Nije to nikakva mistifikacija ili neka ujdurma koja nema veze sa konkretnim problemima. Globalni totalitarizam, i to najopakiji i najopasniji totalitarizam koji se pojavio u istoriji. Totalitarizam na religijskom nivou, totalitarizam na ekonomskom, totalitarizam na političkom, totalitarizam na vojnom nivou, koji treba da dovede do sveopšteg pokoravanja, zato se zove i globalizam, odnosno globalizacija, sveopšteg pokoravanja čitave planete. U ovom trenutku oruđe, odnosno palica u rukama stratega novosvetskog poretka, odnosno dežurni batinaš, su Sjedinjene Američke Države. Sutra će to možda postati neka druga velika sila, kao što je u prošlom veku bila Velika Britanija, odnosno nešto ranije Velika Britanija i Portugalija. Pošto smo, evo, gotovo na samom kraju, gospodine Krstiću, recite mi šta pravoslavlje može da ponudi Balkanu i Evropi danas na dan Svetog Save. Pravoslavlje može i mora i naravno, Bogu hvala, neprestano nudi pre svega Boga živog istinitog. Nudi onoga koji je večno novo pod suncem, to je Gospod Isus Hristos. Nudi onu veliku tajnu pobožnosti, to je zajednica Boga živog istinitog sa ljudima živim istinitim, to je jedna sveta saborna i apostolska crkva. Bez svesti o tome da svi moramo da budemo živi, organski delovi jedne svete saborne i apostolske crkve, to je pravoslavne crkve sa velikim C, a ne neke lažne pseudo crkve sa malim C, to je laž crkve, i nećemo ništa učiniti. I Sveti Sava je u stvari najveći pokazatelj, najveća opomena, najveći upozoritelj svih nas da je pravoslavlje večno novo. Zaista pravoslavlje itekako može, odnosno nudi rešenje, da upotrebim sad ovu jednu rečenicu koja će nekom zvučiti kao fraza, ali ono nudi rešenje na sve konkretne probleme. Na ličnom nivou, na porodičnom nivou, na društvenom nivou, na političkom nivou, na ekonomskom nivou, na civilizacijskom nivou i naravno pre svega na duhovnom nivou, to jest na nivou postojanja nas kao bogolike tvorevine. Nudi mogućnost da mi zaista budemo nova tvar u Hristu. Dakle, da zaista budemo sugrađani sveti, kako kaže Sveti apostol. A to znači da budemo deo one žive zajednice, bogočovečanske, nebozemne zajednice, koja jeste crkva. Dakle, nije crkva jedna u nizu religijskih institucija, kako kaže, na primer, Milo Đukanović kada pokušava da se obračunava sa Srpskom pravoslavnom crkvom, evo, pobjeda 24. decembra prošle godine, kaže, nijedna crkva nema tapiju na Crnu Goru, pa nema ni pravo da traži od državnih organa da oni arbitriraju u korist ove ili one crkve. Crkve osnivaju ljudi, a ne mogu crkve upodobljavati ljude za svoje potrebe. To je jedno stravično nepoznavanje nekog ko je državnik jedne republike. Lažne crkve osnivaju ljudi, a jednu svetu sabornu apostolsku crkvu je osnovao Gospod Isus Hristos, da upotrebimo glagol osnovati, jer je crkva telo Hristovo. A ove lažne, crnogorska, makedonska i tako dalje, da ne govorimo o sektama, to nisu crkve i njih zaista osnivaju ljudi, ali to su verske zajednice. A crkva je zajednica spasenja, kako se kaže na svetoj liturgiji. Zajednica Boga živog i istinitog sa ljudima živim i istinitim. Hvala vam, gospodine Krstiću, što ste večeras dopustili da prilistamo jedan deo vašeg arhiva duše, a to je onaj naučno-istraživački. Hvala vam. Poštovani gledalci, večeras smo listali arhiv duše Nebojše Krstića, teološkog publiciste, autora mnogih knjiga, tekstova, geopolitičkog analitičara, književnog kritičara. Ostanite uz program Belami televizije.